Tolu manave misilu kisua male pese e o Yesu o lo utautai. O te le solo muli ia. Iyo. Awa o ia o le tautai e ai manuia faiva o lo tātou watunu. E ai le tini e ai i le saonga le mu. Upo le pese fa'au sofia ai la ngona le lei e fa'au sofia ai la ngona o le fa'afitai i le tua. Ia wa o isa si kaukai. E i kaukai makapala pala. E i tautai poto. E i tautai o asoleanga. E i tautai fanua. E i tautai vasa. Maleango ngoa i o le mau kaukai. Ai o le tautai sili. O le tautai lea e ai manuia, e ai manu e tau lau ai wha moe moenga o Yesu. O ia e tū pea i le foe mua. O ia e tū i matangiolo. O ia o lo tātou malua papa. O ia foe o lo tātou olo malos. Ia ila nei vanga o le awa uli ina ua. Lua se furu ma le varu minutu o te nele i tū la e lua. Ia... I swing o le nei aso o na onisi o fuafuanga o le afiafi o whaata o totu. Ia ua wha me mai ai ruma le teimi o le tātou proklame bei o na maasania i lono winga wha malulu atu ia te oele te whai ngā luenga au le woso atu le proklame. Ia e te le ima nawa e le ima ua se teimi e te nofo ma e omi ai le telefoni wha malia e tuia. O na iei nei fuafuanga ua uma o na whaata o totu mai mo le afiafia na nei mai se olo nei tangata o te au wai ai. Ia o le ua mau mai ai male sunga le lei a taua. E tau mawhai i na ia wha au pēr le tātou tautua ma le unanga. Ia le ua mafuai o ne tātou amata mea i le tā le te au le lua. Te ala le lua, le la awhare lua ia mātou New Zealand nei. Awhare tolu i Samoa. Ai peila la ua kaufiafia la ua Amerika. Kaufiafia la ua Amerika walanga le pe ua tau 2 hours ahead mai fo ila la tau prokalami. Ia no winga ole maua vave taimi e vave tofa fa nei ta mama tina matu tole ke nga ko fa pe mo mo le kasi po le lua por ko vave. Pe a uma tau ta ya o te lole ole a vave tofa fa nei pe o se mea ole su kasi. Ia por se furu su kasi su lua. Ia fa malole pale malole ono sai malole fa toa. Asa fa le ia ole aso le mafti. Moa ia ai o sungali a taua ia full on nai suki a fasoro adol to ina io la fa la so va ve mai irunga ia la prepare nga ia ilanga suki so se kai wa ia fa ia ma facing a mafti o la so for really fa te full tattoo eveni pacifica tu so le lango suina o le tattoo por kalame ia me se foi ia o le tattoo au nanga ale blue wave gv ia le tau te sisila mai ai. Ia whaiama whisuisu ia e tuaina i o ta ofu a loa. Ia wala ka mai vui le sama. Ia wala mele ia le malulu le iei. E le iloa le au le yongi ofu. Ia walanga e ka purupulu uma le jacket la tau ia ma ofu mawhanawhana. O ala le mana nei o mamanu na ia wala jia le mana nei o le mawhanawhana o le ofisa. Ia ea ka whero lua ia i fafu. Ia ta aui uma lava e ofu mawhanawhana. Ia ele loa tele la tangata le mana nei o nei a loa ma nei ofu fo i o le sama. Ia a ho fo ila le taimi o le tau mawhanawhana o kauvanga a loa, o kauvanga mikiafu, o kauvanga tento, o kauvanga sioki, o kauvanga. Ia o le fuata malona lou ai whaafitei le atua. Maua le nei awanoa, le nei lau e whaawawai le tautua ma le au nanga. Whamalo le soifua maua, whamalo le soifua manuia. Samoa yo na tafa te tele Asiata le nei. Ia wase mai pe au ngalu o le ea i lunga o le tātou wala ata ma le televise whaasalalau o le tauta iai. I lalo le au nanga le tātou Blue Wave TV. Ia wafo i le tātou proklame. E longo pui ali iai le taupa ia malo tau mamalu. Au whai ngā ruenga te tofia le tua. Ia malo tau whalapa ia wale ngā ruenga le tua. Whatalo fatu Asiata le nei taimi. O amai, malo a fua, malo ua maua.
le lofa le anga le le tua yo to faiva mo to tiute le fai nga rue ngai te tofia le tua ta lo fai e foi le taimi upu ai o to te le ai upu tangata tau ai ma atu ai oi fe au le ko alo le ko ai ma ai e isi ka ai ma ai fa nga le limu ai foi mai si wa ka ai ma pula fa fonga mana fa fe nga ala ai tau ai tu lava ya ai fa malo atu yo do faiva leanga sa faifo ia Yesu sa faifo ia Paulo sa faia Peteru sa faia Jacopo sa faia ia sa faifo ia unga perfecta le le wingo le tala sa tau ai foi upuia inosia mafua mai ona olo do mau ia Yesu Keriso malo do loto le nga le tua melea ya ako sisi le tu lo le ua mai a tu peu fa mavai o le tangata tauta ua lili Amerika kamau afirungon kaka male nga tangata vale na mai oi Utah Charlie Kirk ato sila tu ile impact male vaenga o le to tele le lalo langi sa fa manu yeina e telefo ia mango mai e ia mai nga feika mango le feika le nga lenga tupu mele ai o le mafuanga o fai tuai ele ia se me manatua il tanga dale ese mai lana mau i tulanga o tula fono tasi ale lawa lunga e manatua i pea Jolly Gert o lana mau ya Yesu Keriso malona fatu tuanga malona taritonunga ya Yesu Keriso yo le faola. He's the Savior, the Redeemer, the Messiah. Vai. O vaenga malava o lona malo si anga ilana taritonunga fa kerisiano. Sa fa o ngā ilona malo si la le tino. E nate tu lei ai. E uia la ele fia umai de ko akele. E uia ua umai malona soifua ona o e feita maanga leanga matau pule pule. Soifua ngarengei. Leanga o leanga fa ailoa Yesu. Mana tua awa tātou te surprise. Awa kākou ke kei. Awa tātou te ofo pe atu tupu mea whapea o mea ua uma na valo ia. A yeise vaenga sili ngo whawhika yelo uloto ya Yesu Keriso. Ua uma o na ia whaata oto le ala fua. Le ala fua le kau ke whafonga. Le whafonga fu mwhalongolongo. Iwe le tau mo whaiele au porokiki. A sa wale malanga ala fua o le ala fua. Aena whaata oto le leye Yesu Keriso. Le ala fua o lau sa valinga malau sa valinga. Na ia whaata oto o mata iala. O mea sa tutupu, o mea na tutupu ilona taimi, o mea ole a tutupu i taimi a muri makaimi ngai oaso e ngata ai. So ele ila se mea kako ke iai, kulo e misia mo ka whaangoa ele maliu as kamalea tulou. Fai evangelia ala ufa ingoa, ka kia ia lona tūlanga ia na ngā ruenga, wha media, wha salalau, journalist, ma mea umapena aia jau. O le kamalea, o le fai evangelia. Ta ungaka, misio ngali. Al watu ilea no fuanga, malea no fuanga, itala iatu, Yesu, o lana whaolatanga, o lana tongiola, male au wala i mawhainkaku, koe fo ia i maua leo lai whaavavau. Langara ngā, lona le nā vala awina. Kau ke misia lar kama inga ua, wa o no, lo te whaamalo atu lau whainga ruenga te tofia le tua. Awalanga yeile sika nga ka fia kalangoa ile ku FFE oki ona olana mau ile tua po olana mau ya Yesu Keriso kelea e kelea ka nga ka fu ile le fa nga fu ile ngoa ole o Yesu Keriso e o ai fo foringa mai ia a o kama fu ile loto para ai ele mananao e sa wainga ele manga upuia kelele au la fi meia e oi e kele Eva ai tamalea, wa umai alo na ola. A o le taunga wha kerisiano tangata wha penei.
e ta unga fo i le leoe na mali liu wha maturo. Ia, o lele le fo i li kuspa ia, o le makuare le ia ar kuspa ia ar kako por kalame le tauta iai. O le urupo o le karangoa koe le ai. O le ta unga le nao tangata nei e maliu fasia. Ona o la lato mau, ma la lato tala inga, ma le taritonunga. Mai a yaso perfeka, se i o kaimi o aposkolo ma Yesu Keriso. So se si e maliu fa penge i ongor kala inga, ma ngā ruenga le tua, e maliu fa maturo. I le mau ya Yesu. E vailaka koe. A oela lea e ke whaiwhi auru kaimine ngei. Ia, tatia ia, i la tau fo i ewa. I longa fo i le ngā ruenga, au le si le kau mawhai e fialu le lenga lea wha au na salevi. O e ngau e ke maliu wha matu. Se a mainga. O e ngau e ke maliu wha matu ronga o ngā ruenga lea tua. Ia po o le mea ea o ngā wakele wa le maliliu wha matu ro. Ia o le tele ia o le tele wa maliliu ona o le tele o le tau mawha. Se o ko ke feika. A ko ke ne fia mani tau tai ai. Ai langa o ke fai aku sawa. O le tele le wala vele te bine nei wa tau le maliliu wha maturo ona o ngā luenga le tua. A ua maliliu ona o le tele o tau mawha ua le paleni le tau sami ua le paleni wa le soifua malolo i ngai marikingu. Ona o le tele o le tau mawha ma le ai. Nau ona o tau mawha e vatu fo ile le a ver me ai farofifea. Ioi. O le tūlanga lale nale. Wa kaule kele langka ko au maririu wha maturo ono o le tala inga o le tala lei. Ai o le kele o le siko o kele leo ke vai kunga le kau o le ngarue ngā le tua. O le tau o le ngarue ngā le tua. Ono o le tūlanga o le ha. E kele le kau sami. A kele. Ia walanga ia isi whaife au. Isikanga ka inganga o e fia whaife au. Tatia ia le to tele ia lai walanga ia tirisi le whanga le tua. E aki. Ai to tele ha ila to. Ia e iar ko inga me whapenga. O le tūlanga fo ile le nau le ngā ruenga ia ona oni me maua. Ia. E le mwhaingo whasea la ukala leanga ngo o uloa kanga ila usaunga ingo sila. Na o iloa. Misa vai ma vai kak whai koa ngai kanga. Na o iloa tangantana. Ili nei la usaunga ingo sila. So ele mawhaila awala ko ki whasea la ukala. Langa o lauke loa iei kanga nga mako eva ngā so ueva o whakukuroku mafuanga. Fia mauangi whale. Lua. Le fia o e whai ngā ruenga e fia mua kupero ngā ruenga. E kopu. Te rau tala noa la uia o ila tau lana. Pay the price and grow through le vala awinga. Langa o le vala aunga le. Ele se vala awinga lo a inga. Turo. O lau whamara si au fwile e vatu mo ila tau le whata pena. Ka kia ia feo i o re kala lelei i la kou kausi fea ngainga o osi fea ngainga o wha mauku fea ngainga ma o loo wha au pea le kausinga o la kou fea ngainga a alvesidi oe lea e te tāpena le te mire nei lea ngai si fea tufo i la utala lea vantua manua waka i le vahenga lea e ama mai e ka le sia e whakasa e ka le sia la mosa Yoko kisi, kakoliko, Yesu Keriso la upa i oaso e ngaka ai. Maisia e kalesia fo ia lea e well control le whainga o le lako system. Tutau moment. E ama mai a e kalesia nga walanga i le mawhainga e ngofo ma e la fila o veke ngofo. Nga ke alewa e oso loa whaisau e whakasa e sao. Yeah. Kailo ia ukele mala matele pe mawhainga ngā mea, but as far as I'm concerned, e le mawhainga kupuru ngā mea, e ke ngofo au e whaiwhi au, e whaiwhi au lalo e whakasa e au ngoa malo ui malua. Ia pe ke ui fo i whea, kanana fau, i le alu fo i le whakasa, e whape ngā fo i lo utali tonu ngai o whatasi ma le metotisi,
e ke le ngofo nga e sorora ifa mai ola u fai au me kis nga e so le fatu sa we I don't know pe tu pula na mea correct me if I'm wrong a ru ke kala ngwa ko u me kis sa wa foi le lo tu teli a e le ui fe piula o ro fai ko aranga fa penga for ka koriko a le ui mo fa penga a ole tu ale tele le wa ye le taimile nei tu lo au tele fa penga alanga a true story la utala o foi nei fa nei ave sei na tatou i le fa ortanga o tatou lotu la ia o i le ai kele ai lar ko nga mele yes wata oto a fainga fa vai fo ia le Assemblies of God ia le tu Samoa ia mai se foi fa malu la ua a mamautu ai ona e filongia mai ai fo ia maisi i tūlanga o le whaoletanga. E whirongia mea fo i malesi e a kōloa ngai maka whale se rua pe koru mai longa ainga. O rola i e whai roa mawha mai o le wara au inga lea lea tua. Kamala ngā le whai a koe lau kala. Iyo. Lea le ngofa ya ko kamala ngā e le fia mga ngā o whioki wha māturu. Ele eu que vai maturo ai que ele ai nga uma e nga fai langi ne fono nga vai mai son ya me ali sole ya kadinga fu ore ore kauma fukanga ore ene ave le la unga ia ole que ele ore kauma fama me uma la morngar venga le tu me na ya mai kaula e peke fio ki fa maturo no ngar venga le tu be ke fia mariu onga o ko ore ulo ore kele ore sau ile ore ulo vela mai vela me ayor kauma tata won malolonga a foi mai fa velo ai kot fada nunga si sau kot fada fai pe fio ki fa matu pone altu langa ya ile tala le tu tata won malolonga foi mai fa won tata programme ne Talofalava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei i manurewa lo o langa atoa. O matua lo tama na whaavaina le e whakasa i manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O matua lo tina twai wafau aleni masi ya aleni ia o matua. Nafsasua ni mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua i upolu ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina i savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talasanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota i le masina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele i a te oe. Whakasau tai loa matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika.
whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātanga o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhiso te iloa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma inga uma I New Zealand nei. Taimi o le wati toe se furu minuto le jale o le tula tonu le taimi matou ya te ronei pe ona yele swinga le o le tatou por club le tau te yai. Now nei ele se swinga tu mau fa fela ya tu Godfather le atau adu le tatou por club le devanga foi o le fiafi maro se furu ya. Se furu mo ia ro songa vai mlai tiata ya fa pe foi le se sila mai mo ala no ya porque mi foi le bokia o manga ba kwa ya fa caro facu pe a foi mo mai kako pokalam alo ya o le ke kau mai o le alu la u fa so vo le ona o le maliu stamba le o fo yo Charlie Kirk ya America le la le no tiro vo le ianga tu spa ia na au mai mo tanga te maliu fa sia fa maturo ya le la te no toi o le telefoni nga le ia ngai pe e fie ala langa le i ai au mai ropo po ngam fa sanga ma e fie ai kala ele willing for if maturo ona ofisili la lau songa le atu e te tali ina le me pe atu puya o le afa maturo o e tulo ona o le ngaluenga o lau mau ya Yesu Keriso o ke mi e ka e mo wol me le ya o fa por le wa fo ilanga wa ho ilanga le o ka kia ya la ba o ngaluenga le li ile ko e kau fa ua pe o so ya o ke mi o ke tsiango lo ke lo langi le pe o so ya ko kiki lava ko le kiki kau finga o ka pule e ke ora ia o no winga ako oki o nga luenga le tu ngi ke mi o le lu ngoro songo o favor vadeo o idea ku po ele nga le me ka jai but very seldom it happen ava pe le ke alu vole le ngora misionga I senga e ka nga fai mar poko fa ke alu ke o ka ke la nga fanga I o nga le ke lu ngora misionga le kalesia ma kulon men o lo fa ma kulon men wa se asa kupunga me o lo ke kamera Charlie e mo ese le marusi langa ka ko nga fa kalesia fa loko fa ke siang ai ele yalu se me fa ele le purpose nga lu o ese langa paten o lo maliu a o e fa se nga luenga fa ke siang to me weda po le ale loku po le ala ai manga kua ia o lai e kasiale a kua kasile Yesu le kau ke la ngai nga maka ku kala inga alo winga o tala walanga walu lo mafufaule e to mane tele vanga ta faso walu lo mafufaule nga o le nga valo ia mai fo e silia ku nga fainga ka kai mingi ino kai mi ngai lo asola ia wa vai nei la ia walanga e mafaiona tatu fa pe atu ia wa mala mar kala le pe ia upuia la ngai ma ku fa la nga fa ro por wow inga kala le o kai au male ai anta to vai me tu okay lo asi dia ku pe o nga me ia ngai lo me ku puia sola ia ka ko nga me okay le lo po fese kai mi la ka mai mo mali fa ma ku rojes the real sense of ma ku okay le lo po kai mi la ka mai ai e ka uia pe ngo fa fole le wa kala le mai wa kere fa ke siango inga ia la langi wa ka kaula va onga ka ko ese manga me ma nga wa aru fa som ai par va le pe ke aru pe ke wa le veo la fa la ya wa very ele ke dis ka fa pe nga o ku ai e ka uia esa oi o le kanga lava ia la alu molonga nga ko molonga loko ako le failinga luenga kusa wa e maliu ona o lau mau ya Yesu Keriso lau mau that's my belief ya ngala
o le oki wha mātu. O le maripea mele alu paulo ka la i o langa mau. Alu pai ka la i whakuai. Ai ko sai ia al mele. Ia e le upu hoi le momoe mamanu e le fati e sau mala e ki ai. Ia, ai o kakarangoa lai le vahenga le. O le ali se update mai o le. O le ku mauara lai kiki ale ale ngawhaia. E le i... O ta vai tu fo ile kele o kuskusinga ka ngaka. E kele ia... Ma angles ese... Ia, o ngā le... O fo le desi po mo o kiro. Wow. E kele le se senga, kele mela e... O lai kakale ka fia. Ai li mkwa pakingo mai po ai kongu le whakingo e mai wa... O le kakale ngā maka mai. E le ilo le ngā fo. Ia, o le si fo ilenga so i fo i pe fo ilo le ngā. Ia. Awa ta vai e tunga tole. E whaila u, e ofo lo mawhau. Le koe, le koe, le analysing ai kangaka o le, o koe reviewing o footage fu ingai i cameras. Ai man ko meangi le maua e ta aida o recording a kangaka. Ia. Ai maua lava. E la le si vai nganga o ke vai o koe pe le fa mai le tala le stanga ta fo i expert tūlanga o me whapea. Le viewing o me o footage ma CCTV ma cameras. Le pe le ma maho kwa makua me renga ku mai ai. Ia pe fōringa mai la kalaka mai fōringa mai le ulunga whale lenga whanga. Ma le whamatala ina o le le mena ia. Ta dia tu. O kare ka whakari fōre le whaino polale ringa. O ngā roa makanga kele ia fury le. O le mea. E disi e whapea mai e iei tangata ia bango whailangi ko inga me whapenge ia mesi whailale tunu Amerika. O le tunu o le tele i o Furies. Ia. I lau ai le kemi ngā pae le whanga ma le Berkama. E pisi fōri le fōringa mai e laka me ngā whanga. A whailale ngā? Wa anga mamao e ngā pāla vea e le pisi whapela le. Ia. E o ai e le aia se me le sue Amerika e le maua. E no, a sue se atunu u e pito sili o na advance ia a lato suenga i whainga fo i mwhanei ona po Amerika. So it's just a matter of time. Yeah. Ai mo nei taimi o lai point uma tu o inga i le laikiki fo i lili. Le saulunga longa ingoa malo nata. Yeah. Ia na pawaiale le na o mele nga tai fu lo tailo o no me o tup o le tele main report tia mainstream medias o kele la le so mai lo la o analysis a kamanga le kama pop ups foi ia le la matua i confuse ai lava ia po fe tonu le vai ngolo ia o o ar ko inga ma fo foi le fo mai o le behind le o isi o si ai ia wo al me vo behind the plastic sol ko ki susu ko ki io ko ya ka si e mari el makamaka ka mi pe o tu ele kere pe ka faia se kala wa eu foi ka miki nga ko inga fanga le fo o fa ke kere foringa se karinga se isu mai le CCTV mai le original photos le wa ya ia isi foi nga wo mai dunga fa mai o le AI o ata foi ele tau fai o le me mari o ke lo ka foi o ke lo ka ia fai la ko mengi ma su o ka sa FBI mo ele FBI la ia ka sa ia nga lu mo ka kwai la fo mai la ko mara ko fo ia ia e taua mo mantu o tangata foi nei na latus na involve su ingo cases mo ka mai o retired le o malolo le la o to mai fa nga mai o la to mai ia even though ele o fa pe o se tantonunga na le malo ia o ka foi nga fa nga le malo so e mera dele ma fa taua fu lo la to la nga me fa pengi e fa nga i la ko la i le puli ia information fa pengi inga ia nge ku fa kasi e kai pe fo me fa e ka wo ia o la me ba ku ku fa kasi la ko la fa lo ma le te tai o ta wa i o so so enga tamata mama ia le atua ele fa i me fa piko
ele fa pe avaku se fa nothing is man to foi li le tau no le tata foi le te ia le FBI director kamo cash Patel ala ola le fia se furu afe o li tu ma meu wa avatu la e ko through mai lava o ya la se li de afo e kau lakalaka e lakalaka iai sefi ai kama fu ngai mama wa markfa ia e le fa pe fu ai le fa pe ole ale fa ngai na la ya lu malo la to tai mi sa ilinga ia ai ira va vai tu le mali ole usole ela ikikis kama ko su kasto sa ka se fa ko buri wa o ya tu nu te tele le ss ia le malosi o le influence ma vaenga o lana fo I mau malana movement le turning point that's the one turning point o ka ka lengi o le o ka kala le leite le ko ka klasa le oi le ai sil di ma ko malo le leite ele le tautala me alo fale tu ia wa le li wo ko wa nga fo le me wo tupu mai wo sa wo ma le tele le mau video lo kaka al tanga ta fo fia minko malu e fiko ai ma tupu langa ma tamitia onga ma tester ka malu ia o fa go fo le wa pe fo linga mai o le fo ka makanga le mai pe ka singe ka len ka groom e fa in place kenga amerika I don't go for ku but if ever that happen so le ro por ka piko o preske piko ila ikiki le o le tilo ia I male lo mana I o le ia na pa wa upu tau te faia o le mai mau fa ku mai mau le mai mau na ia tu langa ia ai na o le tuana te sila fia me uma le tua si le fiero tatu me foi le fai tala le au fai launga awa o fionga le tua le ya se singa ke si le fiero nga longa mingu ke rumanga pe fo tau em fan ta fa so nei ai o ko so ku fa fo marka male fale ai le ofisa ai pa u me se ki mu pe si ala la po se pa u la o ka kangu mi ai ese uma alai ka le plans wo mong fa ta o to ka wa ya te se mama yang wadi wo fa ta o to fufu nga ya mai moila ya ai paule vai nga sili no fi ai o le tangata e tupu mai le fa la velave pe o mai le vala au por madiu la nga rue la ka ku ya pa un me sili le o mai alo fa pe lo finga la make use o lo langa malo so fu ya e se mai lali tama foi le te ala usu mai le no fota oto salo lunga salo ya ya o se te mi mato foi mai na inicio o tato issue a va nga ta wa matautia li ata wale o vai atu ko se fulu kama o le manu Samoa le o ese male au tele ale atunu ale toi o seanga koe ka alo matili e sa ili ai pe tātou te qualify mo le ipo le laula mo ki wala le qualify ko se fulu anga le lima e anga koe kolina ai se fulu tama ta alo o ese wa kusa ngisi ulevea la vea al ko kele ko mga miera kalapu ko mai fa personal reasons mangkua le mai fo ia mo tau sila tu la sa mo ai le to inga va inga fa pia o le me e siringa le anga ele o ele kavanga le ia kaimio kama ia mai a me se kamio ko kalapu e kele va ka fa mo fa pia la kele la ko kupe sa wala ka kai fa langa ia kupe no e foi le ai kamala ko ia ile kiukia a liungi la kapi sa mo le la vai ka ko kamba le ka ke pisa so ia ai le fa pia la ko fanga o mau kupe mai aloi ala kele kupe fa longo kama le mawele e liungi la kapi so sangi la ko ngalo ele la ko lo inga ko ma ko mai ya wa mai ko la tole wa vatu nunga lisi to fo fa mo misa le wa vatu me lani matavao o lo vea aki se yuli o lo vea
O le tamo Yoelu po Joe Lamb, la vea. Luteru Jolai, la vea. Tuna tuitama, ia tūlanga fo i le mwhainta alo no o ni whasalanga mai ai tunu ta alonga red card. A o tamala ia, malai sa ili e lato bereavement. Ia, no winga o lai ese whara vela vela ainga, ua mafuaio na Rodney Yona paternity. What's paternity? Maternity, paternity, yeah, yes. Okay, mai kangarong ko rua ale paternity ale partner, lai okay. Christian Lily Fano, family, yeah, tulanga fale ainga, Michael Alara to kap kingi dia, return to club to fo il kalapu, Henry Taifu to fo ilan kalapu ya kopo mapu. Pena fo uto fo il kalapu and Marco Fepuleai. Return to kalapu. O tangatala ia leua koe wasuia tuompe o koe callback. John Mau o Herman Hutch. Tai o Elia. Po male time. Riloi sue. Afa Moleli, Martin Talapusi, to lima la lea, to ono, le o mai tau atu le o to ofia tu le au. O le weekend ngai e ka alo. Yeah, o le weekend ngai fai chiri ka ronga le. Yeah, e lenga ko supporters ke lenga ko langi wa e leng sa mo okay, fa ronga sa mo fo chiri. Yeah. Wa le sa ta alo nei machili America. Le sa ta alo America kusa ka alo. Yeah. Mo miel ta to manu malo. Now a fo I mai le issue le to se fulu o ese. Ona o mana tu ai le le tali e tu la epa. Anga I le fai fesili le na fesili. I'm not sure por fai fesili le observa po se isi. Media. Le sa fesili e fa karango ngar malo le kui mele makar koi. Ya, o tali la le na tali e tu la epa. Ele ifanga yanga kadi. Ai kupuro mar mele. Sa fonga merkali ka malo wanga o fisili o fata nonga le last week. Ale fato last week ora makanga o vayaso. Baso le. Ale fato tu pule leo ese. O le to se furu le. Le ngata na lave venis a u ko fo inisi kala. Ai fa fonga merkali ar kai fongo la kapi. Na o tali e stasi ofisili le tustala. Pele o sila se tūlanga o lea. O lona wha ma vai ma le tōwhinga wha te whono lo ia. I wha whonga le tali le tamaro. Just as the chairman of the Rugby Samoa board, will we be seeing any changes along the board? Will they be stepping down in the future? Of what? From the board? Will that improve the play? That is a very stupid question. I am not playing there. What is important is the money that must be provided. And we haven't got enough money. That comes from the government. That question is very stupid. Ese se umaka ka sa onga ia. Kusa whainga le au o kamaka alo. O whara ko o whaifori skala whainga le au ngō leanga o coach. Ia, whainga le au le lawa kupe. Ia, ai saun mea, o kupe mai malo. Alala ngā runga le whai o. Awa ngā ngō waka. Kia kore whinga o kalala ko inga. That is a very stupid question. Oh my good boy. Ale lawa kupe. Would that change the play? I am not playing. Pakar ko inga. Esu yer ka alo. Ako sa fesili nga mo na tato matu. Wala fesili yes tamay tay twistala. O yesa fufu nga fo ilele ete fase tuanga lu iyo mo le lumana iyo le lakapi. Ya ono tulanga I unga wa ta oto mai taronga. Fa merkali ka maro. Esu yer ka alo kam. Esu ye pe wa wesi.
Mai o aula ka alo ele ka alo aula ka alo lako o le fafika uri le kupu ele or ka alo o le skupi le skupi o le ngongai mai o le yo se kupi fafika uri le o le se kupi ele o le ngor ka alo o le se kupi o le winga na lautana e fafefenga wa kukupi ia langa ai ua tete musike ngi o tau fefe le fafefe fo ia madimor ko inga te ore ko kariala ko ko official ko dai na laina le to fanga i rose si anga pala lasi mai la kama safe ya wa manga o fongo city store mele wa ka nga fa ma vai a ore se kupe o langa oi yes ya ngo ulo ke fa sa ala kari wala fa mai I am not playing ya fa ro na mala ukala ya pa you are playing with the money you are not playing with the ball you are playing with the money e wa o fisiri sa ono nga na e mafuanga fisiri de kusikala pe ke le ngo fa ma vai ele ai masesi o ko fi eva ko se kupi or kala mo ina a fa ye struggle ka ko le ator kupi a o ela ke kai fungo ai se a o struggle ai mafu ja o fi o ko le wil paelo ele o le wil paelo le awala fa me o sponsors au mo kwa ingo sponsors ai kupe ka hi ko mo yo o matua le manga ngao mana tua mai foi ngai ka ku kampangi sa mo le atou o le tele a mari tele maybe 5,000 10,000 20 even 50 le kai laingi ni la kapi nga mea kulo o mena ta mai sponsor nga e nga mo me o yungi mariki nga fa nga solo tournament ya ale ngu mare ngu ai aka ku karango ile mangu sa moa e le kai nga fakia en sponsor nga ku ko fa ku ko sa mo kai ale ngo mar frecupe ale ngo ma pio kampangi o le Nike Puma Adidas ale ngo ma kamanga ile ko ho le level sa fa ngo fia tulo ya so ye professional kalong faftaisi tato vai lima fafkaisi ka ko vai lima ku lo le ka u langa pe or kamali ale papaka mai ruma i ya ona taimi e to te sila pe af kalango ka mai sports tala no ya nga kai mi malia le loko yo la singa me nga mo fa ala vai ngai kanga fala ma wana nga o me nga kering fala vai ko kong yo ngai kam o ngai kanga ri sa mangai pusa apa ave yo la ko ai ya ane po se loko le se la ko e o i ka wanga ole e la kapia la lang fo o fe ame ka ri sa mo pa mo le mai mo ku per ka ronga so songi ka la wa ele kusaka ko au ma okele tai ma ola utala foi le a taua ele mafai ele vale ale malo kulo ele vale ale malo nga or kau ai kala u kupe ia ai avatu ele o tangata lava nei no way Jose let the time fai mai ona ole ele o kava o mantuol tatu ole that's one of the breaking news i rungo proklame fa malulu tu ona ele ola vea tu rungo sports tra no ale vaenga le ona mai ona pu ele sports tra no ale fato a au ki mai le tu langa le ya pe afa pe te ua ro tu sports tra no na ne ele o kava tu ele vaenga le fa fta yo le ua va tu rungo le tu te ya o tasina vaenga le o tatu va vai wa mo mia lava le leyor ka ko au mon sa mo si vai au o chilia di nga pesi au la pe o le o vai tato tu sa ma chilia no wingor ko ka ro ngale la ngi wale o ko se fulu isi o ya tau te le lo pole ala le tu la ngole ho ye sa si de pan ku sa chilia su e champignon mai America ale la nga kusa ia le la ka alu chi e pe pese a foi au chi di ma fai me o yo le te le yo nai vaenga na ya e te talo fo yo le a masuinga mali wala nga a fai ele ma fai malo le wo mang fa mangingo men mele
E le mawhai e mālonga whaingi suinga o le lakapi. Ua tū maoti. O le lakapi ua tū maoti. Lono winga, na paua tangata lātou te whaia suinga ia, na o o lo i tutonu o le board. Le laulau a fongo. Paua na o i lātou e tau ala mai i se lātou fo i whainga pālota. Pāloka inga o kofi. So, e whainga kāanga kā kou o i le mālo. Ai whainga kā fo i onga a mai e le mālo, ngi miri onga mangi kupe mo le lakapi e Samoa. Lea ngai le whakoko inga kā kai e sa whai. Umar case. Yeah. Lono winga la wa uia tulo. Ele o se le fia loto nu uma ele o se le fia. Lea ngau kā kou aka kou lor mea sa o kou whai e le whai o lea ngā sala le mea ngā. E a te au fwia, e rea se mea la koe ka kou wa ai fua ingi sa ili ngā se lengi e koe o mai e lea kunu. Wa te tau fwoi na tū la i lea tunu. E lea instead o le ave i a yor kupe le au lea. Ma kua i ku la i a lea kunu ma ke ke. Ma fai i vaenga lea o e seia. E le o le coaching, e le o tamata alo fwoi. Wa o le alau se lau pasengele a tau a te alu e ave pea i loa e ke alu. E le o vakua se lau pasenge e ke whao ngai. O ngā, e whai asi whainkāram ka upure marisi mea. Kau kere vai whakasi se li poki o li poki vai nge lakapi yungi in kupe mau ar kau sanga ma mea fore se kau whapea koe kara kung oi kāra whai si au. E mere, ngā whao kua kupe mau, kere kupe sau, e sau ar mea, ele lava. E sa o e tatu whaatara noanga ma le tō wha por sunga tui sa mau whata Ryan le wawea minister. Ar kak whakarangoanga le ngā whaiere i whaiere pālota. E na saunua sa o ia whata Ryan. Mo le wana ngā lua i tono le lakpi sa moa. Longko kongi ngā iai a. Mara me. A o kaimi le lehi ngā le au. Kaimi le lehi ngā le au. E oki ko kongi o ngai ka ngaka o pūlenga ma le au whengarua ngā lakpi sa moa. E ofo kongi o ngai kamaka alu. Sa le ile lei. A o le mawalunga i o le aluan mang Samoa. Ar kaimi ngai. Lai oki ako kongi o kama. Le lei ko kongi o kakai e saufa fai. Ia. Kusara e oki umamea umaala e kekere kupe a kakai. Lai kekere. Ei, fere lei fo e fere lei a. Ki ngankau le o fira wadi i e ngofo e fere lei. A le fere lei. Wa se na king ora ori ka ka yer mong Samoa. Kulo. E tato ele fa pea a mea ele ma fo tato so tanga ma fainga wo. E ta ai fa la isa ma ko kala ma tu la wala nga mga ko mai. A e ma fa mai oversize. E ke arwe ke ngofo ma fainga ave yer vadele. O ngofo ngari ako. First class. E oi. O ko le management look fa kwai o ko ki fika mai langa o ko faltu a leng fa penga la o ko kingo ale la tu fa yatu a fai ka ka alo pa ke ki meia e never ever ma fai nga ofiese se o ko no foia ele ma fai kama fo e economy class ya la me o e fo ya la ngale fio fio yo la le fio la manga yer ke fua mo e fua yo hotel mo me uma ko kongi yer uma lo milanga pe para ko le au eyo ya la nga lo au le ngale au ya le ma fa ya manga ai o la nga fo yo wa si la o e o le mo mai se ma fa so ma stasio o so tanga fa tu ina sai o le World Cup le ngai o i le World Cup le ngala krenga o ma ngai falangi Poloka ako le World Rugby le level 4 air or something or lesi one of the 7-star hotel expensive hotel in Falangi. Poloka ako le follower nga for official ma peleskengi. O le yungi o la kapia la langi. Na ye maka ko. Yeah. O le famaila le famatalanga. Man, ka iro fo ia wa o i meu luxury ve casino kama fo i le VIP sima ka ilo fo i kama nga pe ku kusa ma levo i le feo ai mama mo ila uri ia o fenga sa nga wala nga mga kole la kapima le mar ai le ngi la kapia la lang o ka ka ia le nga le a
Me ngari foi fapenga. Le foi ba ko ba nga ba ko fa first class umai. Au ka mai re re ingu. Ole ngol mangaku. O ka kongu la vole ya le le a. Ai ku mai sa mo. I'm not playing in there. Ai ku mai sa mo fa Americani. I'm not playing in there. Que mon ko nga ko inga ile se kar pero la kar pe. O lo que ngor ko inga o mori pues ko inga. Mo ko sa mo. Ngo fole kof kof. O sa ula le kufanga me ai fonga vale. O fa kula mo se me isko inga fa merke ele o la ko policy ele ko se me ai pa la mo ka ka o fa la brapi. Ya ngalo ya ke lo wala lo ko inga ala ko inga wo mo nga ai o ka pe ngai mai no. O wo fa ya fa merke nga sa ko fa. Come. Yes, I was king. Where's my food? Working. Oh, sorry, sa boy. Sleep inside, not sleep outside. Sleep inside, not sleep outside. Kau sa ko inga ka warang ku sa me ayo. Kau ku sa me ai. Ele va pe a mo. Ele mo pa fora mo ko ngol vale. So ele ro di po e ko yes go inga o ke ro po o ye inga. Ele no po lo su nga wa. Ar ko nga me la nga le mo we ka ko kama malanga ya. Ne ko inga mai le kumalo le ese trick. Le kumalo le ko su se. Ele o moi fa for por ki korva ele o de moi ko ngwa e ka vera ko me sa me aya par kamaro awara kire o ker ko ngofa pe o my country I eat first I kere ko ngaro as ki ko fe men me ai 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 nga yo ma nga ka ai nga e ila okay au ko ngara sa ko nga esa anga policy o la I'm inside I'm not outside. Malo ni ando. Al me ayo yang afaya do war mori mauri o chisko ing. Ya. Ona imotunga afa. Ona o tanto ona kapi. Oka. Matua tele nei tato coaches mai mau. Nei tato tam fana ya eu le. Tato taloia. Ya sa o chisko ing. Af or kadio meangi. Ale kadi merka. Kak fakari kadi yesi kadi merunga. Vai numa cara. E fiura fa ko fa ma vai ya le que não fa ko 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 da. Awala nga so organizations fo ya loku me pe ngai o me ya. Mai la fiu fa ya ko fa ma vai le ya fa mai lo ya la fainga. A kwa ya nga kali va ven kali me runga. E no winga. Ora me voi le ko ye ngai me. A tuaina tali mai ri tanga tali fiu fa ko malolo ya pe fa se kwanga. Ya longo winga e va ve anga kali me runga. Ya, e le tato fiso ta inga le tau fa le tato sum, tau te fiso ta ye fo ile tau le o le fa. Ya la fio mi fo ile tato malo le tau fa. Ya awa fo ia le tato fa so. Ya ai o hani si vai nga na tau mai tau watu tu sa fo. O sa mo le ya sum. Mana ni si fo isu so tu bele eto. Sa o vai de fa kalonga a kulepa. Ia. Mange foi de whakanga kulepa renga whai. La mai kau le whakanga kulepa. So le pea o karonga wha mawai koi. Ui. Kei manga ia. I la ua mai kau au ia. Wa renga sau kala foi pea. Kei mumuro vai ua. Wa avesanga whawhakai aro ia ia le pā. I longa i kumalo. Wa vai foi ua wa ilanga upo le whape. Ia o ai au. Upo foi nga wha lalo lalo. E kau kei vai whaara kasi wa whai kule pa upu ia. Ia. Sau ela ia lea malanga ngofo inga wa se furu sulua kau sanga. Ka rua nga pale mai le kofi. Ai... Sulua pae inga. Sulua pae inga. Pae inga. Nau tau sanga. Pae inga. Wow. E kea la e pe o koe nga apu ke mai kau koe. Pe wa makanga
karongo fa mava ko wa ngai ya mar fisi di foi le fa rongo wa ko ing sui ngai kongol paki ya nga ko fa ma ko foi me sa ka karongo foi le policy sale al paki ya mar kulanga foi pa fa pela vai ya ai pesi o menga nga mari era fa rongo foi le kai mumu no fa rongo fa la lo le li ku malo ya ma le po ya ya o la ku manga ku mai ai ya that's not good ya sa ka fa rongo ko ingai ya ka rongo fa la ya le ile ka ko le palo ko o sa mo o le malo fa ka sin bere ko ngi ka ko nga fi ngai palo ka fa ya e palo ka sa mo ya ku la nga sa mo le vanga ye e do se ku la fo mo ku la fo ka fa ngai bebe la mai ngai me o le malo fa ka o le hase mana to ina ye sa tauna la tatu lango isala e lupe le tatu lango isala e lo pe yo tasina o ta upula wo lungo lo langa ni te ye ka ora ye lo le e email e lo mes se ye o le isala e lu fo le o ngu o le li ye ba isala e lu le ngi fanga por malo fanga por kiki le ngi ya ba sen mele po kongole fika wo inga fo le mra ha masi le Jerusalem ye ka ula ia ele mele pa lo ka ngi e karafenga le pa lo ka kulanga la le fo ngole o kaua ye fai le faso ki ai ka mai ki ma la ko le afia me o le kulanga la ngo o malo fa kasila vai e kuala ko mo le human rights e humanitarian e ka ola yo me kaunga ai ka ko ki fo le kule lang ngo sala ya lang ngo le ko o nga so fo mo fa ola e pa ia meng savali ai o kunga le pe ka ki fa sala nga skama se o Vincent Smith le sa mo manga ye yo le mengo menga e fa ka wo nga ila le ka wo o Israel so e ka ola ia o le ka ko lang inga o le ngu o le ko me sa ye me ku pu mai kai mi wo ke a male ya me se ka ko fa ola fo sa badi ke lo fanga ia ya mangu nga fora fo le ku e ave mo ka sala ai wo mix fa kasila mal por kiki de yengi mas ka wo inga ngore o ai pa ia fo ye ma ko ai nga e pa ia ka sala lu pa ia ya ila Jews e pa ia fo la muslim pe kasi ai pa ia o mai ala ko Vela ele kaunka ko fa kasi menga lu ko ese lava el por kiki la ko ka wala fa ngai ese ka upunga a ku me fo desiku o le fa ka wa inga o ka po inga mar ka ko ole ase o tonga mai ale sunga le fita wa tele mo se update mai a ba tele fo maybe tate ono mai el verso fo se reach out ya ele sunga le fita ya Vincent le o la mai o anga aka foi mai menga kupu o fa ola pa ia me fa pena ai mai song finga lo le mela kupu ngai mana ya la ole tau foi wa e peno fa tu la uia tala ole lenga o te na maua le taimi o te yai le mato felo inga male ampasa Israel lesa last week or the week before sa fa i le fale fo ile fa fianga le Sipoto conference le sa fa i le Vodafone event center le was we dia chopa le wa ta na ele to tele ni sine yai na mawale vanoa mo o le invitation open mai mo tai community a mesi fo ila i tai kalesia o te lo foi la o inana o loa tino ai tai po fa fe ngai nga e tutu mo isala e ma fa fe ngai nga ele ya wai mai ona o le mai nga le ai o le mana ia mai mawe pena mo fu se vanoa na langa na li miki ka nga kai au wai e le mo tele se vanoa le media ai pe na mo bolo o vanoa ona sa o le matou pitonu i manu wale sa e matou fela community leader so ia masui o le matou lo mua sa fa ele avor filo inga o ina fo ila na fatu pu mana tu wai ia
mai pe ango fa ko e se ka ko ba vai tu fa fo e se le o le au mai nga fo ile au mai e media le mata upulea e au mai a fo ile to inga tu fo ile le o fe ale tu le li fa ina na li fa ile o le to inga reporti ai e ilo tari to nunga o le mana ia fo i o le tūlanga lea i le vai aso fo le ata walanga e connections le leila va a le tatou porkalame o loo o tangata o loo nofo mua o le sunga le fita Vincent e fo ila masitasi o uso sa moa e ngofo marikenge Jewish taine Israel ma tu fo si ala fanau ia o lo ia o mana ia foi le ka ku kapa se ia mai walanga e mafaiana reporti mai lava le media ia le side foi le o le au fa pa pomo isala e rula fa pa pomo o paleskinga ai o fisili o ia ni tangata isala e lu mali liu foi me paleskinga ko ia foi ia le winga le na la tetala ia awale ua forasia mai le fina ngalo le prestine o yo le pale mia Australia le foi ela volunga malanga langa mai le tele o fina ngalo tele fa isi Australia le wa matana na fete na ia langona ona le pe ua lango el pale mia Australia ia Palestina ia ese mai le mele tu mai foi ia le prestine America lato ia mari tu langa le ia ile li fa sa mo mo nei taimi ina ufa manino la fo ia ele sunga le palmia ile amatanga ia ma wala fo ia la e faiso o le sunga le palmia ia e failo mai ilo na tu pe mo Israel ai ia lo taritonunga e pe ona faia tu le atua o le taritonunga le fa ilo mai le fionga le palmia mo le taimire nei e le fa le taritonunga o ta o tu spa le ke o mai le original le Israel ua e sila fia ma o wiloa le nu o le atua ia mo ia fo ia le mavae le suia le atua matulanga ia ia le taime fisusia ia tangata mo la to winga malangonga manatua mai fo e le foula le mele ai fa kai minga le uska kai sala e ruia kai mi o mose ma ia nga le uska kai ia le fo ina fa avan ele ai palalasi uma fo ile si ko kelo ila le uska kai so ele fa pe fo ila ka kele expecting ala se isala elu ni angit leanga o le folonga ma le savalinga nga sau nga le uska kai fo Israel ia tere kai aku fo mo se ia fa kari se ia lurunga fe nga e mai le finga ngalo le kua ma fa si le fa i le kua ma ai fo i mai wa ia o le uska kai o fa le povi au ia o tu langa la ia e aunga wa le langona la anga ka ko feola la ka ko de ngai kai ile taimi le nana le uska kai Israel o le asa ka kukala e fai. E feo lolo aku ka kukala ia. I le kaimi ngai. Ngai lo kala nga kukupu nga kaimi. Le ato. Ia. Wa anga fa apelang ka nga kouso i fua mo uola le kaimi nga le uska ka ia nga makua ivola ia Israel. Ia. La ngai lingi Facebook nga kaimi ase mangu e feo lolo kala ka nga ia ka post e fai nga. Ia. E whenkara wa kulanga le i le kulea. O le kaua Israel o le kaua ma le Hamas i makau ni fwere sengu kau se Hamas o kaka faku ese faku falawelawe e make up mai i kelo uia mai le kusai o le fale konga ia le kau i Palestina fwela le i le malmal fwela le i makau i malmal i o inganga e ka konga fwela nga nga resela ange fwele le miki fwele le nga fawele le malmal o Solomonga ia le foi ka konga muslimi nga foi nga seia Mohammed la ko so e ka ua io o le aile ia la ko umala ia ka ko ia le foi ka konga ko ngale ia pela i ma fuanga ia o komsara ia lo ka konga ka ilo ke o se ila vai mai ka ko palmia o lo ku fa le nganga le pipi ia Israel a me se o le nga Israel wa sabari men sabadel faolo yo ka ko umalava e ka ke fai lo meia e kwa ese ka ko langonga e kwa ese ka ko langonga pe ka ko Israel ka ko men i me sa el faolo me ko po meia le la pe foringa le mga kula a ele fa pe ko langonga Israel ngol mele ko mai wa kawa ese la le ko ngai la mai ka le de foi porque que ma ko le foi la po le ale fifio musilo le ale fifio o Australia mangsiongu
nga le lima ngu e fai ko ngol mengi le ka o le five the power le vito ese mea ya o sainga o Amerika wa Amerika piko ke le la ko sa mengi Amerika sainga o falangi o Rusia ia ma pekangi United Kingdom pau wanga ka kai ya manga ia la ko paloka polar ke le paloka ku ka singa ke menga o kiuma ole o sa mana ya lo fina ngalo le atua my own viewpoint malau so vai vinga ai ole atuanga Samoa wa i fa ringa manga awe ki ka fu o manga kolesi pa war me ai se me la e fa nga i fuanga nga le fikawi lo tal tunga a e kuwa e mo pariskinga mai au mau malo fina ngalo se lau pasenge a e ku mo isala e du mai au mau malo fina ngalo fa la wetele ele a fainga wai le lava ma se o ka ko ungo foi o nga fo ko si fia wo ye ka ko free visa nga le wo fai mo fia isala e ai o la ulea tilo ale a taua me se fa fonga ma wala tunu onga ua fa apolo kiki fuar ka wala o le fisili lo ma vofa ai se anga le fei kai fa pe ka ko ya isala elu ele fo mele ele fo wale vanga ka isala elu wale wale va ai se anga ka ko le fei kai fa pe sa mo le ke fa ye ko ia mangisio ko ui e ni usila Australia ma nga mafua wa ka ko fa pengi nga kau foi fa pengi isala elu paleskinga a paleskinga ia push ma isi peleskinga o ia Bill Clinton o isi peleskinga nga momo aku nga fai ale vale o isala elu paleskinga ai se anga ko le fe e fa pe e kasi ar mafua angali ata wala uva vai o le feika o moisi a kungu uia e a Donald Trump o sa kasi ar kanga kale o feika mafua isia se imaka e Donald Trump le kele o mea nga pengi fiki e o le World Health se e Donald Trump le fisosoangi Amerika nga iai se e Donald Trump e fa kusakala ukala e o so se mea Peace Corporations ma mea umalava ka se ise uma le tax mea umalava ia o le fia la it's a political. That's how I see this thing. O le vainga fa aporki ki feika umar ka malo lea. Le wala fa ia uma kwa yama ka ko uma ya ngai me fa lawe. O ke la ko ka usenda ku tulo. O te ma te tu male afine ya hana le a Smith le ta to finga luenga. Ma ke o ka ula fo ku o fu ngai isi au vainga mai Amerika. Fa tau mai o fo yo le fast. Ma kura ile post office le manuka. O ka se kele o afifi wo umanga faila post. Ai uma enga nga taipa era ka male me ai fa maruru mai fa mai sorry e le o ma fainga la foangi me fa pe ngai Amerika ile me foi le o le foi le ngo la terrorist le me nga le tax pa wa me nga fa kanga mai ma fainga la for kamingi nga documents au se upu ai me yengi afifi fa momoli ma me fa pe nga le o ma fai kaufi uma maya now government to government o ye fia nga me le winga la nga le la ingo ufayak ila unga sia uka kama isu wa fa poro kiki umar melea ai kasi ar mafu anga or feika ya drum believe you me anga kupu mai le kauanga ya isala erum pareskinga ai le oku mai Trump ora ku mai se peresi kengi ele o suia ele o se ia so soangi o le World Health ele o so ia se ia so soangi o isi me uma ele i kaofia i tax me uma lava ia o si i runga tax isi ku me uma ele ai mangingei me ka ke va ia ku e presa America e presa lea o le me ku America ku ko keli ai wa mafu uma fa por kiki that's my opinion. Awe ke le fia fua o e lo opinion. Le ngai ui ko le fia fu kai minga ka penga mai palo ka Amerika. Ma ko le fia ya Trump ko le fia fo e o yang ko fast ko ke le an ko le fia ya u ko kai ya to ya le ata wa taimil na an ko le fia uma ya o ke le fo ma ko fasa lawi. Ku uma nga o pisa kwa e ku Trump. E ku alo mang malo. Ya, ele va pela o se me la lenga ko le fia fua de silis.
Le anga e konguar ka ngaka ia yonga opinions maonga manga. Ai a ko sila ia. Ele fia kai Australia fa maruru atu. Ai ele favor ko kai ia Trump ko pandemia they always have issues. Ia jaula ia o lo nga ka ko ngal mele o kupu. Politicize. Wo fa por kiki fua. Nga mai ai le makoso fa ka ale au ke fa yaku. Ko ero ko se su le history o mengi. When I look at Kalangoa 10, 15, 20 years ago, even 30, 40 years ago, or kis pensesia dispensionale ka ki yai. Yeah. Nga ko kupu ai meia. Even worse. Isala elum paris kinga. Ele ai angi ngei meang ka kulanga-langa. Sao leia. Yeah. Ole kawange nga makamai wa leva. Amakwa Golden Heights. Sa wea sa mei e whaingi kaimingi. Ia kia au. Pawal mea e whainga Israel. Wo e se Amerika. Ai le ke kai o se Amerika ma Israel. Yes. Sa ole lei. Ale tate whaiatu. Mea nanda te le pisa le au i fitusi inga matulanga. Ai ole vai aso fou le ataua. Anga leo maua le tatou. Vai aso fou. Ole asa ili se tatou sota inga. Masui o le tatou watunuu. Ele ngata o ngā lurua i sala eru. A o lo ono nofo i sala eru. E se kankale ku le ngala kwa whao koe sau le o tanga talana. A ole asa ili so tatou wavanoa. Se au mai fo sala kou kala. Mai so la tau tala o lai sao fo whaimano nofo wa o kākou. E whaavai umai rungo media mea tau te whaavai ai. Ma tatou analysis. Ai taua. Tatou malonga a foi mai. Whaafelo ai le tau sala. Le fionga ia tu pai. Mo whanua. Ma seta. I lungo le tatou proklami. Ia ua maua mai fo ile avanoa. O le tau pou a le si ufonga tau fo. Yeah. Ar kau pou lea. Kau pou lea o le si ufonga tau fo. Ia whaafitai ua whamomo iso na wanoa lunga le tatou proklami o le tau te iai. Ai si kakoku mo marolonga. A foi mai. Whaafelo ai. Ia le tatou malo. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei i manurewa lo o langa atoa. O mātua lo o tamā na whaavaina le e whakasa i manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo o soifua pea Grandma le tina malo lo ia me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau a Leni masi ia Leni ia o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tamā o lau whale tupai Tipelu mai sa taua i upolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu. Sa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te whoswani tangata wā whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma whesoswani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mea se whesoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a menga mo te o saunginga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs.
E atangi ai lo lātou soifua mātangofie ma le nā lelei au lelei. Awhisota iloa matangi a mosa I le olu atasi malu ono iwa malu tasi o. Affordable funeral services tautua mo oe ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up, guys? Lupe Taimi Serena, Olu. Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in Blue Wave TV. Jabra watile ua joe se fulu male tolu minute ona tale o le tula fa ile taimi ma tolu usira dei au tato ya ile tutua male unanga le Blue Wave TV ma program o tutua ya ile fresh for Riley fifi fa lo tolo mor ma tau so tainga ma tau sala por e fa pai or kaupo ula si Au papai, kinga makua. o ilanga sai for ka faranginga ka fa po Grandmother. Mamasita. Ya vataro vatu tupai mo vanua I lungo le porkalame le vanga o le afiafi fatai wa vave tapuni lo ofisa ai se anga mai se fai statu tala ya fio mai malo le soifua manuia e le vanga o le afiafi Ia whaaftai asiata e le lua waa se lua whaaftai fo I mo le avanoa. Mo mwhaiena wala wina ilo whaatau waa ina ia whaise tātou whaasoa po kalame. Ia nano o whapipi ia tu fo I aiwa umana lua whaatalofa I le mamalu o tātou paanga whai pēr o lo latou maua maile au nanga tau taiae. Mālol soifua, mālol folau. ya fatalofa mau folo fatu fa fera ya tu ya ile mamalu mai fa ya lango upora ku wa mamalu le itu le oa iyo ya ila wa fetalinga mo fanua ya tu pai lungo por kalame le vanga fo o le fiafi ya ai tau te le yo no ai tau te fa som tatu wa tele no inisio bata upu o mai le nai tu langi o e Samoa wala kasida kanga kama kwa ule mala ma po fele ya le atau talu na uma mai le elections ma fatu tonga wo le lo tonu po fema wai ya tupa Kena nga e hostess. o ya E whangarunga e New Zealand, whangarunga set. o fele te ya ile nei taimi awa mai fo ile nei aso mo na faiva Ia, o le nei wha tātau nu mai tai le mato ofisa ta manawa. Ia, e umar po kalame, tātau wheloa I e whaise lua sala. o le la fa sala ko fu ma ukarure ya godfather mana ya fa tai fo wa vai se nga so dalu on tatu vala ya ma mo fanua po tupa ya aya ma ya fa nga malanga sa mo wala nga le misi li fer wa yo e tele o la tu sa mo ma tau mo sina no foi tau ave o officio leo tau se no o por kalame ma va nga foi fa dingo finangalo tupai O te talitono asiata whapele atawa. E leise me o le a uno, iei se la matianga o le olanga. Pe a whapea o lo o whai manino, ma le ami o tonu le whainga o le au nanga I lungo po kalame, pe foi o lua.
O te ena le tūlanga lea whapea o le lamatianga o tau soifua ona o le nau ina ia whamanino le mea moni a wale whaafonga anga Samoa. Elena o Samoa I Samoa a o atunu I whafo. Ia mela o te whai atua. Ele whapea no ualu fu I Samoa no ulafi solo. Ne ai, o sa whaailoa lava mea o te alu iai. Sa po e mai foia o live I Samoa le taimi o whai ngā pālota. Everybody knows where I am. Malo whaftai. Ia, ole asau. A mainga se wala wa umar whainga pālota mtulanga se taimi fui whafsili sunga le ataua. I lau mai tau I Samoa ma le build up wale fui sa e le pālota. E ha le whainga o le pāloka mai Samoa. Wa ole matei loa e au ngā fui la. Mo le sila mio o le lau tele. Le asau oe mai tau personally le whatau tainga I ofisa o whainga pālota o le pālota I le aso ma le aso. Sa kou as plan, sa malupui puia, sa le ingi vaenga o ngosao, o ingi wha ako ngawhiki. Tell us about that. O le tae au leo le whainga pālota. It was a very excited moment for me. Mo nai o nisi sa mato whatasi. Wa o la utaimi muli o le iwa tolu. Iwa tolu po le iwa wha o whaisina lewa. Ale nei tae au o ka sangi fia. Matou atu le matou whale pālota ia matou I almangoto. Ua tumu le tae au po o inai loa ai. E ese le sangi o tātou tangata Samoa. E o mai e whaia lato votes. Ina ua uma matou atu ua tumu almangoto. Sa matou olo I tua le ai o fiti. Le tama inu le tua tono al matou fale. O inana matou woka stai matou vote. A matou mailo matou taamilo. Ia, o le taamilo sanga le nā. Le na pu e mai ia o video I pale ta alo ia I tonga I matou. Tumu le mamalu le atunu. Tinga o te loinga. Pe o ina sa lo lofi e le to teli. Ona e te le fale. Ai pangalia. I lea te leo le fale. E le inga fatia ina le to tele le malu le atunu. Matou ta amilo. Fai o le lau tutu I fafo. A o isi wonofo I lalo la au. Whataitadira la to teini o ia iluma. Ala mai le aso. E le ai mani mea tutupu. You know, o sangi le atunu. Ono le ano. O le nau tae ia iai se swinga o Samoa. Ia mau e Samoa se file mu a wao na tangata lautele. O la utitilo na iai. Mato ti e no I tua. E mamalu leonga tai o I tu malo taitasi. Nia o te whaaso atu lea me sa tutupu I Samoa le taini o whainga pālota. Alo, whaftai tupai. Maro. O le mai kau aku ia kule epa ma fontoe ma marimongi. O le makua maka ngā o mea kupu kongo o le sao nginga renga whaile whakau konga. Now, a vese la lo puro foele o le fa sapora. Ai o la sa va inga ise fale, se inga ise me fale kongu lau lava sila le asolea. Ngai se me ke la ngonga pe sale konga faia. Sale konga kupu ngai vai kupu wa o le maro si e mai ko lea. E foringa mai o kwa ingo sia lava sa nginga faile. Le asole I le fonga le asole fa konga. O la sa we mai kau. Ai, ia, o te tale manino tu lava, o tele iai Samoa whaatautonga. Oi, ia. O le mea tonu leo wa whaile upu whele le alanga upu. Wa mua tale au whai e munmuli whanoi. Ona wa mua te tongi pases. Ai whai atu o livi e decline. Ia, maro. Ia, a sau la mai taunga, a sau mai tau o te fia turi matai a tu pēr whaafisiri lea. A sau la mai tau le teimi or whaatautonga walangalenga live uma mai matulanga whapena.
ia me se fo io afua ia fa matalanga ia ona o lai tala no fa opposition ia toi tala ngo mai ona o le loto o lai tinga ona o le to ilalo mo fa ina walanga sa ono mo mo fa tala no nei e matua te e ai le ia le tuanga i ma te tu le pa fono toe ma malela li puli i le fainga ma le awala na fai e le fia ko fu kanga e le fia o fesili la le te mana fa la utete ona o le ai tau au mai le upu fu le o le mamalu o par me longo winga ango fo lo ka ko le mamar na o le winga o tala a tato yai lo no winga e fa foringa mai nga umolonga fa nga ka ko tangata saulo markala ngoalea ele nga o ko welis ko ka wa o lo se me ko ke mele nga fale le nga ma ko we are worthy pato fo la so longona ia asiata malei atawa ia o aso fa peni fa aso sa o lava le manatu o tangata malona langona ia o afani tala ai fai pe afa pe wolo to tinga ma le langona o to ilalo popo o te tau tino atua o ia wa i le taimi le o le whaatau tonga. O le ma te lai ma nisi o mises ma tau songa mai Samoa. O le lātou tala ese le mānaia o le mamalu. O le mamalu e le aise ngā o ia le aise pisa e oso lava tangata whainga luenga ia i lana mata whai ui. Whapele mo moli atuina i to tonu. Pe o se mea sa mai ta wina e lātou. E ese le maupo o le taimi na afi fio atu ai whai pule a le tatou whainga malo a le fast. Tasi lava le lātou solo ngā na i atu to tonu. O atu ano fui o lātou nufua. Ia tatou tanga ila i le vaenga le HRPP. Na to ulu ta stasi leo atu to tonu e le o se tulanga whale i se maupoponga o se vaenga ina ia lato lo le mamalu. O le mamalu le wa se eti uma ia whaife au mo lato whaltua so se fata whaitaulanga. O inai whailo mai ai e ese le mana ia o lo o iai le mana o le atua i to tonu o le tau awhianga. O le tūlanga whona le whapea mai, o le wale mamalu ona waiai le mamalu lau tele o le atunu. O te matua ia o te ena le to i ngā whaapunga. O te whawhetai e tō fwoi le pūlou, i le tō whale a whionga le li pale mia lo iai nei. I le whaata waina lea, whaata waina o tangata nuu lau tele o Samoa. E la ia se ngā o lātou ma tātou. O tātou tangata anu o Samoa. O lo tongi tātou maa i le tau mawhainga o le atina e ina o tamau a ingo Samoa. Tūsala o le whaupunga lea, ua whai i lunga o le loto tinga, ai ua whai longa langu i lesi o na tangata anu o Samoa. Ngā lo whaapitai. Le kaimi sa e vai kaimi o feo i paroka e ke longo finka ka HRPP man ka fast pe finkanga i loa finkanga mai kau pe ke longo fia o la HRPP vai nga leia yo la fast vai nga leia ko nginga whanganga lang muanga man mumu sa ka kene le mer kaimi le e tali atu lau fesiri le atawa ona o le taimi o sa o le whaalau i loa o ni tu o ni pati ese. Ia, pei foi la o hau ina o malanga i Samoa. As much as I wanna wear le ofolo i luma le ato le fionga le li pale mia lau le malieto. Ai na wona e sa. Len le va ai Samoa. Ia tatauna ave ese e sui ia la o inga la le aso le palota ele i whapena e loa po o ai le vaenga le fast a wai ona sa ele i aini tō ninga whenga i sa whai e te mai tau wina lava o le tele o isi tangata
Na o se ofutino mumu, po o se dress, po o se puletasi mo. Ele ini me whaeloa ai, maenga whaupwhai. Malo whaavitai. E le aini nei vaenga fu i e na langa langa. Walanga o le tatu whaasoa, o le umana i wasa i taimi o le palota. Ia wa mangkofu paroka i ngei e pisa pisa o aku ngui whafo matulanga uma ai maisi o le o atu o le atu ai ngā skaidi fo ia Samoa. O na umana whai road show, whai ana vatau, whai tūlanga whapena. E le ikau iengi ngai incidents fo i ena tau tutupu i le taimi o le palota o i Samoa. Ole pe ole mele sa langona ile loto fia ma fata ya ile alofa maleanga lei o le tua ele iai ni fa lave man ia ta ilo iai no itua a le tulanga le tala fata I taulanga le sa mato feo ai mato mata ele nga solo ole mamalo le atenu tono o maoto fa fia ngainga ia sa ato faina awale fainga o le fainga palota. Ia maho o isi e kalesia. E le ai mani, eini me tutupu, e le ai fo inisi e whaasua avato inga ona sa malu kumpuia. O lo o iai fo le whaamalmalunga malo. Ia I no fuanga taitasi. E paule mea no mai tauina. Ina I le mato falpalota le I almangoto. Sa tama fai e pu eniata, Ana su mai le sunga le ali malo. Fai loa mai o le tula fono. E le mafaina e sauta tonu 5 mita. Mai le mea o fai e le palota. E tatauna e ane te tu mai fa foina le pa. Ia e mana ia foi la tu fa solo tu I la tu langa e fa mamalu tu la fono e paule me sa mato mai tawina na share mai lava I lunga ia mato o I le vai maunga tonu o se tasi fo io tina o le I to tono le fono fa vai a le na susu atu malanga e mafia lana pepa mafia pe folinga mai o le lola palota. Le lasa whaeloa atu ai lei nisi. E longo mtanga luenga leo lo iai te tono le whapalota. Lango I lalo tu la fono le te tauna iai o. Mahalo whaavitai. Tatu wo mai lunga I le tūlanga o le media. Nā pawane o nei highlights na fia mo mia fo ia o lau experience e iei Samoa wai. E se a me tau te wawai atu. E se fo I leo o ai o le tangata ai me solo tu wha media malau observations I Samoa. O lea tātou te iei le neiva ia so fo I ai mai se o tūlanga. Ua toi wawai atu le tūlanga o whitaua I mai ai o media ma vaenga whapena. O ele si tamali I e le mawhai o na alo fo I au saunoanga ia I me olo tutupu ma mea I au te lo fo I isi vaenga o le update. Wailanga I le ima wa atua sa u ina ua fisota I fo I ma le fionga tupa. Ia I se vaenga fo I o polkalame lena e saunoa apulotu. Ia ele I maua wailanga I pen ovatu. No te polo kanga lava ma nei tūlanga I le to ia man ai se vanga nala nei vaenga oto. A o I fo ini issues e tā ua I mawhai ona tali ia I le tātou porkalame. Ia, au te loa e mawhai ona e whaasua mai ai a whamon boltu pa. Moni sa noanga asiata. O nei le tae au. Na wala au mai ei se tina ia te au. Na uma foi la na matala nua. O fiso tai atu la ia ele fatonu o le mapo kalami o le lupe falele le afiong le sunga tu la epa. Ona o le otele ofisa le mfaino mata. Ia asa ia se temi panang no watale break le lan o titilo yai. O le tūlanga lea o lona whaaleanga ina mai o isi media manatua foi. O le tele o mea nei e tutupu.
o le whaalawi loa le mea o le ami o tonu, o mea o le tātou te wā ai. O mea le tātou te iloa, e le o tonu e le o sako o le whainga o lātou whaasalaunga. O le me whanua noanga lai ai, ua whaia so o lawa e pulotu. Le tūlanga lea e na te lau whapea e na o ia i loa nanu, e na o ia e poto, o le e na lafo maitalanga ia o rua ma lei ataua. Ia e watu manino a, no doubt, o le mai moa mai a pulotu, mai pulotu i tato pokalami. O lau poto na te alu ma e whaalani, o le vale na i luma silifanga le atua. O ai oe wa e tau talangia ai ma e fesilingia susunga whawhiangainga. O mea o le, o tūlanga o whawhiangainga a le a taua whapea fo ia le mai malaya asiata. O le whamemelo ia la whawhiangainga. E la te tausi o le awa mal whaaloalo i la whawhiangainga. Awa e mai e lo so sopo ma e whai mai. Wa e whaatonuina ia le susunga whawhiangainga. E ta tauna whai se taku ma whai se fuafuanga nga ia asiata whapea foi le ataua. Awa e te le ma whau. Because e sana e sopo le tūlanga lea e le vāo whawhiangainga a e ka le sia ese. I ole a e oso e whai le whiangainga a se whai le te leo le matanga. Te leo tangata le so ta i mai. Ono o tūlanga leo lo tau whaasese. Whape o oe o le loia wha uina. E moni a whai e le aini tike lia asiata le a taua whapetu la e pamalok nei tangata. Le ai, mātou te iloa fo i nanu na mātou wa onga. Awe te mitai na o oe te poto. Ale nawa umana sau no atu ia nisi fo i o le au whaasala lau ia te oe. Bitu e ngā tūlanga na i te iai. Ia au ia, wa ova lava lo so sopo malo le ma whau. Malo whaptai ia tupai wha malulu fo i lo whenanga lo le nei taimi. Ia, mai se fo i o le vahenga o tele i maua. Tele i lole a taua pesa e whafonga i ai. Ia wale pomoni o tele i maua whatasi. Ia, whaptai o lau whaptai mua ona o lo loto i le polo pui na au na le tua maranga luenga le tua. E pea ona upo e masani ai. E tau te manga vai ese. Ai tau te utu vai whatasi ia. E le winga o le tala. Ese tia e ka le sia ma ai ka sia le tua e tātou te. O le whea watai fo i ma le whea loloa i tūlanga o na tofia le tua. Ia. Ese ai la tau singa tangata i vahenga ia. O le mea lau te fia whai atu le i ataua. O le mole meo le tangata o lea au te iloa ua talia lava i le au porokiki le malolo. A lea e le talia ina lava e le tangata leanga, o le tangata e sori tu la fono. O la ule tala le atau o te whai atua. O lea ua tātou wa aima sila sa moa, ua ka amakanga karia maari e le ikua ngai. Le malolo le waiai. Lea ua sau noa li moni, talia le mea ua iai matulanga whapena, la fo ua sau noa tui la epa, a o le ngei la vai kau mawhai le tangata lea, leanga fo i ua maasani i le ola soli tu la fono. E whainga tā tele la o na tātou whaavasenganga ma tātou whaasanga tonuina le tangata, e ola i le olanga soli tu la fono. Whaingaia, leanga fo i olo ola i se olanga soli tu la fono, olo ola fo i le nā i leanga sala. So e whainga kā la o ngalangonga i se kangaka olo ola i le olanga anga sala. Se musunga se anganga pa ia. Inga ia koe foku ai malama ma wha mawalalo. O upore kusi.
o le kangaka e fia sila i ai le tua, o le wha mawalalo ma le loko wakinga. Mai. So e ngā olo u ngau alofa le mea uti alofa i ai. Leanga ka alo mai i tangata. Tātou tangata lau tele. Ai a olo i ngā ka alo i au ngā kukofia le tua. O, e no tā alofa le i ai o walanga tulou, e kasia le upu e kulei mai fofonga o au ngā le tua. Ia na no tā alofa le tulang o tātou malama uma. Si la fia fo i Samoa. Ioi. A faila ua nau a fo i e whaaloloto tele le anga sala o lo ngofo ai. Ia, o ne tātou whaataritari le tua patatua walanga i le pa ufua lona ola so ona whai. Ia, ma lona whaatarutaruā nga i au na le tua. O langa porokalame, ua kakau ngei loa. O ngā o whaakasi marifaukuanga lele u whai e mori o nga i porokalame a singi. Ua kaunga ku. O leo pumoni ana. O tauna tuu nei loa. Awa a tuu na atu i lunga ma le anoa. I pēna te whai atu se e kasi ale upu kulou leanga o le kala le. O le kala ke rua sila fia leanga i te tu lou lo lua soifua. O le tala lea sa whaiso o tātou mātua mani o tautua a. A whaiso o loa le whaaga le whaukua inga o kangaka e le whiinga ua ia. E tasi ale upu e masani o ni tātou whaalongolongo ma o tau whaafonga iai. Ua le maase vale. Kuro. A wafo ila o le ele o kaukele o la ua so nga ngaoi. O le upu moni ma mea mongi. E kaukele o lau ponga i le melea. Pei o ni taalonga ma mea tamaiti. Le eise lau ngā ponga o whaia. O mea mongi lava ma mea wha maongi. O le su e solo. O le ala fo ile lea leinga e sau e lafi kai. Ma fu angale lena leina e lafi. Na e lafi tai. Ma olo fa moni leanga o tele mana o se me tulo pulo tu o e fa fonga mai. O le wo no ale mena te no fo ile na la tul tangata skiriva kwa ya upai nga manga awai. E wa vai la le wo ta ua tu fa pena. O le wo ya jau ai ma fu no o le ave ile ano no ai le meli mai. Le ngo ai le meli mai. Le nga fo e sa o aro lo to tele mana o oni ni popo nga ya o e fa kingo. A faya wa manga o popo nga ia rua ku pea e peia o nga e mai ai makulanga o nga mea uma ua le ingio o loa wa ati lava fa pena o ke longa o mea nga ya o nga mo oi ai mo tatou fo ile meli mai ile no le wo ka mama e fenka kere ngo baku ya o ko le nga fo yor ka mai le iso nga malo sikile ele iso na malo si anga fa ale tino o to ia ile ko ke va va ye ku e o tau sira fier mele na tupu ai o le mea moni le na whai e tu lou e matalasi. Ia, o makalasi la ua ova mar pensionga. Ia, ai toi tupu ai nei me tau te le toi mana na o tupu na mea. Na pauana mele tupu le whamatalanga mai ngor mele na alueri tangata ma ave. E whamatala mai na ua ki liva ia ia na pai. Le ua ukango e ka ua kualanga ke sila fia maka ma whapea mai ro. Oh, le ai la e le pepero la asiata. E sao. Al whamtalanga na au mai alu atu. O le matua manongi leanga o le tino matulanga. Langa he lafi tai le apartment la e le fea ruai. Ai alua kufo e piki mai mea nga kolopu nga upa. To tongi e le to alua. Ma ki liva ia i le mea la e lafi ai kai. E le o fea ruai. Wa tou sila la i le mea le tupu nei. Le ala fo ile na tupa ia la i tu lo o te le o te filifili o ke le amanga ia. But when it comes ila ufoi fe au. Ele mfailanga ngofo ai tu ai ngata whapea. Ai o lau te talo ma lau popolenga. Kulou ke le wha mawalunga i tūlanga o tatlanga e mamair ka wha ai o ngafuru. Ai au te alofa ta alo mai pe ia te au pulotu. Ta iwi foi sau noa le atu ta alo mai pe ia te. Ai au te alofa ia oi ai au lau ta alo ia waita. Tu lau whawhianga inga po o sunga fo i epikopo po oi lava. Ia, ono talo whaile nei te ua tupu ai se mea na o elo potu. Ke ua o woso a elo whaku, moso a ni tūlanga whapena. A o laima mao si o tu o lua e leo tu e fia sau e nofo e vai au mea whavalevale e whai. O le mea la ngā mau ke alo lo whaku iai.
na te ile ua fiu ki riva pai e toi whaatalitali o e te ala tui fafu. Ia ua. Ia, le ia taua whai e sa. Se, ioi. E le sau kala pa koe whai ngawe whai o maka kala. Pa me ia poloku ia ki le nopla me ngai fwoi whai au. A ore la vangi au mau mangi me whenga nanga ia e siri au lo ke fo whai au. Sau au i ka kou ba. Mar ka kou mafukanga. E whengo whir ngā. Wa ama ngofongena mal au ka mara vale o ya o mai ka fo ka i ku i pa so ko ba so. Kere whengo ka ni menga. E menga ka wenga e file mu le mai. Pai sau karo mai ngof file mu poko nga ke ngofoi. A ho ki o ya. So o ke lo ke le afi. Ai mo ngero ngof ko ka se ngamba. Po a menga whainga. Pai mai va mai pa ka fa o ke ngof nga ke o so ko o e. Ioi. O mali o nga lo poko. Ia, ole tūlanga e nana whai a tūlanga. Ia, sau no mai tupai. Pewa lua sau noa. E moni le sau ranga asiata. E ese ia ekalesia. A tasi lava le atua soifua o lo tātou tāpua i aina. Na o ia au le langona tina. Ina o whaadongolongo atu. Ua lote mai ia le tama whai au, ia tuloles wafa whai au, ia waita a. Na ho o ia au le longa na tina. Because ana o lau fo i whai au lea, o te le nofo lei. Langa whai lava le ta alo matau whaleanga nisi mea, ai aua ne sopo loa i susunga whawhe. E le whea ngai ma susunga whawhe ngai nga. A beo le tūlanga le nā. Malo, ia, le nā pena te whai atu. E vatula utala lea le whapea o se tūlanga. Lea ngā wo uwa ai wo mori mawina ia me tutupu i tangata ua whai au ma whai ala tau wanga whapea i whapea ngai ngā. Io e. E o au te iloa i fwisi tasi o lo ua i savai. E ana i nisi o te ainga iai. Ia, misa leanga ma le au me kisi. Le lau lea, ma lea. Ia, lunga le fale, lai fai lea konga o ngā ruenga o le fale o le, a upu yang fai iai au, fai iai e kara au. Te vai ia, na tutupu ai mea, pa ua e airunga, pa ua i lalo, vai, e le i whanga inga kupu. Ma lea no, e umai kūra al pokalame le umanga ko lau wak. To e whaile o lau tala se i au tau ngā tau wha te pātu pulotu. E le i ngai sira fia langa i public le mele o te whai atuai. Na o fo ili sau noa ngā sia mato whai whiau. Sia mato wha whia ngai ngā i meo pese. Pese wha asale mausau. Ua wha o ngā inga isi e whai eivi inga o le atua ma whai eivi. A o pese, le nga wha o ngā ia ma ma ieri wha taita inga o le pese. Fo ilea si mawhine, fo ilea le fo inga sau inga i. Ke lea nga kupe i supporters al fasting e ala ko HRPP sa moa. Mai kai foi lea o foi le ngor mai kai le fai langa pese foi le o le li. Nga fai la le la unga fai fe au. Io ai umaenga, ai fai ai poster ka ka le runga. Ai nga foi le si fa fonga mai ko ke le wala ko ke le fai ai poster ko ale la ikiki le fa sanga nga ia I fa fe nga ia waita. O le ale mena tupu ia e le fai mai runga public le fai fe au. Ana fai al tala le taimi o le lotu ma me uma. E ke ka alo mai e te le o malama I le vaenga le anga fai e kua le launga le o fa le anga kua oi. Ai o le fa o ngā inga o musika ma me fa pengei ko kongu o. Ke le fo i o fo I kakor programming o fu amaka fanga e o fia support le ka mai melia. Wa fo ilanga le nga ke le nga kumua nga me nga fai ingei o ngor fast. Ai HRPP. O fea na tua iai. Maia I le maualunga sa iai lang kaling. Sawa expose mai kanga ka me nga fai mel malai valele. Ai koe fai ai se wo ma mai se on ko rua le fakadikari ngai. Nanga le wo ka ko wo I mea I o no anga I fai fe au.
Whapea ia o sa olea. Whapea ia o kur kumukumu o maunga. Whapea ia o Celine Dion. E nano whai atu mene. Ai o le tala le whai au ngā whai iai. E whawhekai la isia finge po sia kua finge. Langa ngā koe eilo ngā loko i kuang koe meli le whai au ia waita koe whakoese. O lau te whaamata la atua. A o la wha eno nofo nisi au nā le atua. Le taimi nei ma la tau full story. E simi lai mea whapengei. Pa ave nga expose mai ar matanga. Ua koe kukupu uma ia mea o ana pese na whai. Ua toe whaasingo uma ia nga mea nga whai. Io, e lau ti tala no atu malaloto mama. E o fo ilonga ko orua whai po ipo i ngei ngiu sila. O se wo ia ke au. Ia, lai whaafonga mai le usor kai miri ngei. Nga vili mai ia ke au ma wha sauro nga le fia kusa le melea. Me uma. O le ale winga. Awa tau te taa alo ye ua wha uina ele tua. E ia isi whaife au e mwhain kulo kere whapeu ke ngā. Au kere ngā vale fo ingi whaife au. Ai o ia ka ngaka fui lele e o e whai ele o whaia mo le loto le lei. A o leo te tala no atu. O kou ia kou ke fia mga o play with fire ma kou testinga whaifafea ngai ngā. Kou a head and test them. Iyo e. O whela o iai le kulanga le musika ngai iai ma le lau arunga. Saua. Wha makila le matanga le malai wa alele le mele nkupu. Leia kia uma video au kere fia wakua i runga. E o isi video isi a mea nga sen mai i oi. Le uo kara ngolanga e le ise mea ngā kia. Le ala uo o mai fo ia oi puruku. E le i whanga i fo inga oso mea wha apea misi. Anga le la u whai atu. A ua wanoa i fo ile nei vanga o pokalame u ke mga akiri ai le mea lea. Nga oso mai fo i wha apea mea misi. Le pango ka lele le fai me foi nga me sa mo le a le kaudia lele wo pe wo fa kaudia ele ita pipi o le ale mena fai no so foi te wo tango ta o mai le ngo se o foi fe au ai a wona ngalo ele nga ka le fa le nga ai ai so ki ngo so o yivi me so ko fa fe o le foi fe au sa mo a kulo le fio anga o fenga e o ke le lopo fe o la fila fia inga o su e solo e ai ngor foi fe au sa mo o si sila ai le o fato no al fa ngai o le mele le o iloa ele to tele io o le la tate fa yatu o le ilola po fe o la fi makulanga o mai e fa au so isi o nga fai mai ai fu le ma sa tia fu ma ave le fu lai ta alo mai pe ka ko ka alo ka sau pe i io ai o lo ka wo so le ka ko so mai fu sia o fa ngai nga matula ka o fea ua tua i ai la le mele tau te tua i ai au. E se waku le atau. O fea la ua kua i ai au upu ia ngā uwhai akua ingai. A lea ua mangu malo. A lea ua sao uma mea ia ma ke pisa akua. Mai ole au kou sila lava. I le kaimia se i ai runga lea a ma whaalia ole au kou sila. Leila ngai le whaape malo loa le fasting ei kupulo kai au. Wait. Ongo sai. Ai aka ko wo e au ili o ai la le akari i whaale anganga po le finge whaale anganga le ua mangu malo inga langa kau alanga. A olo o kuma iai kualonga ka maa whaale anganga. O ai. I wha marurua ko pea ua le ingia kou whaife au e whaukua o kou. Wafo e le isa u whaife au e ke kaa. E ke ka whao solo e ke lafi solo. O ai la re whaife au e via whaife au ia o e puruku. Pe afa pe o ngai ke ngofo se poku. E ale o karangoa ku fa penga. Ai ele se o taula malama fu ia o sau ka fao. Sau ngai ka ko miriki ngo fa kasi sa fa o kilangi. Io e au te la fi tono na potu. Ai sau awalanga ele mafaila ai sau ya ma ua ma ela la ua mai le ama le ya ma ko ngi. I promise you, kailo ya le ate walanga o yes, kaili fa godfather. Awa uia, I promise you puruku. Ele weiso kai mu kera kwesu e ngā mea. Ai a e alu ila ufaife au. I promise you, e aki aku ai le mea ngai ke la fia i le kakano o ufaife au. Ioi, o le se sengan nga, pe a e alu fo ifaife ngai ngā whaau i ngā isi. E ke fiu e ke la fi le poku. E fru aku alai wōru so le poku. Le ola malai o le tangata mawai o naua ati lo tino tulo. O final words nga e wakuai. Ai whaafti tele tupai.
Whawtai lo loto leanga o tātou. O le whatu leo le tātou ngā ruenga ma mea uma. Ia, e misi o lahe ku alalo ele ngaka o mākua o ainga. A ora ka pua inga o lahe ko o kukuli. Ku uaku loko o whawhea ngai lea kua. Ia whaalia le mea mongi ma le mea tonu. Whaali lo wha maoni. Wā ngila. O le ala ua amaka ngaka mamai le ua slowly au whaafonga ku ngai kala li mongi ma. Ai ia jau foi. E maa fua fo ia o ngā whaapea mare kala ngoa li mongi. Ia ua foi aku. E maa fua mai. O le makuaro ko leanga o le whaifesidia le rida. Ke la longa a whaapea ngai e uma ai maa mai li mongi e whaakara ngoa runga pokalame le nei. Believe you me, ia malua pokalame ma tuila e para tupa. Believe you me, ma whaafonga Samoa. Things will change. Koe alo fo mai e. Ia. Lai whaafonga mai lana le pule. Lai nga fo ia mawhainga ma avakuangi fesidi e ongo koe ki makaile upenga. E ongo koe whaao Sofia ise moe fau. E mawhai, e makele, ewe. Ai lai nga fo ila o le mele la akupu. Oi fo ila o le video le nga avakuanga ngafi. E se ar meo so kwa ilang kau whaase. E se ar mea lai sa were kadi ali mongi. And you can tell lea le pule, he's tired. Lea tau. Stupid question. Yes, he's sick and tired. Yeah, tupai. E moni lua saunoanga. A peno fai atu foi ana leva la au maletina le tae au te leilo. Le la sa ana o te mawhai e lo te whalongolongo e le taimea la braid. O I foi o mai tawinai le te leo le swinga ia le ala le puli. Ona o te leo nisi fesilia pulotu. A e tali whapea le ala le puli. Ia o le aise me mawhai iai o le I unga al filfilinga Samoa. Ta tia ai whapea o lo iai nisi ngā duenga. You are right. O iai le swinga o le whasoa mai ale ala le pule ia ta ile fo inisi sui o le latou whawhaitui o le HRPP. E moni aila, langa le instigator to e le whaifesili leo pulotu. E peia tutuafi, e nā te leo a maia se awala ina ia whaatupu se fi le mu I te tono le whawhaitui o le HRPP. Mana ia. O nei vaenga ia daua ma le lau alunga. O le lau ke kau fia whaikala langa o ka kou o le whale news ali. Tupa. Inge ke walanga ke whapese so le vaire ia ni mele ngā oso mea nge a le aere o koe back up pa ia fisiri a siata ma tupa. O e kau momani mele o kau fisiri e kupa. E ila le mele o tau fisiri a Godfather. Langa le ngā oso nge mai ala le kama ipo morko o ngā fwe ke o ia. Lango ka ua fai news e ilo ai foi mea mama mea o le hana mea lai o puruku ia o edi. You have to tell the world now. Are you with me, kupai? Asiata, as much as I want to say it on the program, whatever no ulole tar. Yeah, well, both of you need to tell the audience. Ola mele o wedi. Ya puruku no ave ko ko lo kala. Yeah. Ya ga. Yeah, I'm a fine garu se ko. Ele no pola su. Ola la vo visiria. Ola ni me ala o we ya de de ya. Ola me ala o we de. Ola pomu mega. Ele anga ko ngel pomu kani. Okay. Ola pomu mega. Yeah, ngang you heard me lang officially to pai. Yeah. Apena fai atu. Ole ya metali. Ye mantua fai asiata. Ile mai teng lo ono tolu. Sa mai Samoa uma malei atawa. Ai bebe si atu tangata a whafonga mai lupe matasila. Ile motonga. Bebe si atu tangata. Ina ua whapea mai o lewa e Samoa asiata. O te leiloa, o tangata I ole le official moa tonga. E fesili ai po fele poto le no foi asiata. E tali e lua matasila. Tau te iloa, tau te sila fie le te nevalo tupa I le sa uma le tio.
fai mai loa I. Ia, ale tali le alo pe matasila. Alu la tui fafo. Alo fai mai, ia ta mai la lumela le potu. A fatu lu pe matasila, alo tui fafo. A fata yo ya tu pai po fele potu o so mai ai fafo. O la mo e ai asiata o le potu tu pai. Ale taimi fala le na. O fatu le ya lu pe matasila. Wa fe tau ia le fala na watu la tali lungo le social media. Ia tu loa o le la fia sia tai la lo muenga le lo ko fe wa sola ia le ya tau. E paunga ko inga kadi e feko ai ma turo e feko ai ma ko inga ka fa pengi tu na tarifa vale ala. Ai wa ia la tau fia la tato pom. Ya, la ka fi o ya kai mi ka we pomu. O la fa ya fa visi di foi isa io final answer. It's my final answer. Nanga ke va ko ni mo mai pomu pulo. Ya. Fa sa pe nga pomu wa. Ya me mu ya nga pomu lo folo. Ya. E un mantato kala merda. Esa no mai o te fifa so akle ata o ma siata. Pe o le si me na o lota tinga ai ina o toi mata tu lai I le kilipi le apulotu. O le whaapea mai, wa umana na longo inga le office o le komesino leo I Wellington. Whaapea foi le media section a leo I Wellington manei au ki lang. E whaasanga I le alo lea o le nephew le fionga le li palmia. Le sa la le toninga o le ofisa leo New Zealand. Pewa no fa mamlama le mapo kalame matula epa. Wa tele tama whanau o le atinu o roi tonu o forces o le army, o le navy, the air force, and as well as the police. Ola ia so faita wina whapene. E o alo ma whanau nei I aso fio lato matua, aso whanau, aso whaidonga ina. This is a significant historic event. I lea fo I alo le atunu. Wa whai I langi fo launga siona tama, siona tua a. Ai pe o le wa wha tama le fionga le li palimia. What is so wrong? I le o atu o le atali I malana tō ninga. I lea mana I le manu ni sila. Ona o le malama. It's a historical event. O lea la e whaielo na la e o le escort lo na anko. A uo le tūlanga uo e su e vale. Hei, ele o iei nisi o atu su e vale tele fo I o alfa le tūmu. Ai ele se se wa fai e lea alo. A o lewa e alo te su e vale. Ia o momo le su e vale. E uma e tanga te se le mea e tango iai. E sira fia foi la lea taua ma tupa. Mana tua o le tama lea. O le tama lea o le tama o folofolanga. Le sio na ingoa. A ua faya na folofolanga. Me lea leina fia la fia le potu mo faya na mea ia. Ele I vili. O le upomohi. Ele I kai vili la lo. Ele I ai ni anga complain e lodge. Ia la au soa lodge la lo. Ele ai umani na mea. Ia wa masanga di. Kala pelo. I ka ele fai mo fai mena fa mo fai. O le fa alo nga longa uso mo ron kasi le sa ku mo ku langa mo ro ngusila. Fa mo so fano me ka kala kiki ali o nga esa wer kala. E si me lo mo wer kala ngusila la ko le fai. E skula fo ngusila fa sa menga. E skula fo sa mo fa sa como singa no sa ngai fa lo ko nga se vali son kinga po son ska ka o ngi. Ne skula fo. A vila na. Tu sa ona mo onga. Lea lenga onga mo onga. Mana tu le tala no le ale le. Le taua matupai.
o le sweet talk le a pulotu le tele na mawai tai toru a fe tai fa le kele kusa olona leo lea olona leo lea mana tala le tele na umai lo wanga wai tupe ana itangata. Well, you can imagine le whainga I kangaka, I can do this, I can do that. Oki o kei le ono kim sile ingo ye. Ia o te tau manino atu lava. I le tae awa na mafia o tele I alu I taile ofisa. Ai te tangi la o telefonu. O la u le ta ua tua le swafa o le tamadi. Ai o loo whapea mai le tamadi. O lea wona mawaina le nofuanga o loo nofua I tai Queen Street. I tai le taulanga au kilani. Ona o lea e iei nisi o lona aina. O le ngau te tele ni tupe whainga o si sengi sa I e polo misia. Na mine ngata mai a ta lea au le numera ma le swafa o le telefa I lo atua lunga pukalame. O le ese ngala le na. You know, e sau e peye, e tau whaafefe mai I lungo lana po kalame. Ina ia whaasese ai loto tangata. Ia ola lua foi lea tale na whai le mato aina. Whaafena alu e vili mtanga luenga ale komsino leo loi Wellington. Ai whaafele me o le sola mai ai nei, ona o tupe a tangata I le lato te saini. Ya, o tūlanga nā le whai atu le atua. O nei ana upu ia e pei o le whaapataina o le sangwisi. O rau le na wafu o le tama, e sa o le ngana vo i le ngana o e vanga kamaiki. A selu nge e purokuro uru. Mangwal ko inga seru uku vo i le fie o tau tamaitai. Kama foi le alu ai pie kau kure moe pe ka ke kau fia moe ko ile mangai ai or kai me ko ku ngi foi ro kau duane to wa pie mas ni foi na ser bueno ar kama na nga o inga seru ai puloku ya kanga ka fa inga kanga kala ngala ka vadea i masia o puloku le Amerika lan tau vadea I wa sofa batai ora inga selu ar kamalo alo ulu ko inga selu nga kamanga lela ia na ngaluenga ia ana tala noanga ia e tope fai atu tangata or sixengi nga I can do that in 2 to 3 weeks I kile ala for my I need the full payment ono inga in my account ona ni molo le orta moleta e o que no pia se ve fa penga le ai ka ngofo ai mali ate war pomu le o te vai e pia fo yo ngiseru nga u lo wori ye Ola utala muri ale e o ke kangwa ka usiru ngo foi ya makanga ne di dia si fa pa ya ole pomu na ya le atawa sia fa pa ya lo pomu kango ya e tu pa ya fa pa me pomu le ka come ye sei ro mama mai marka ko kai ole atawa ole pomu ana e pipili estoy ingo kanata Ola mo tu o te mana tua la so malolo yo na tua ayo mata mai si tamasi manto tu la ile wa la ka ungor fare foi le avita me chipmunks le manuka le le te idirangi pakuranga le au fa le awala foi le la foi awala le alu le la tua te idirangi la ku ka woi o pot ni le no le na le la ile chipmunk singa ma to le va tu ave foi fa na le pole lu e va su talu la o te no fono fo va tu ma ile fishing chips mata ile se ka aro komi au vetu e tilo me a si kamanga ma si onko o tamala la ilo malon to do mala fa na la foi fa ka fa ka se la o va tu fo I tau di mai ta mai le e kilo me a maleri ya kia ia o kai ka foi la ka ki longo fiar ka ingi foi kai mi or porkiki ele va ai tu lunga tangata la amasa wasa ngo foi o ka fam fakalo fa mai malo se foi sieta ya malo amor ka ko pokalam ar kalar ka fa me ke mai e teilo
o walu e piki mai lau pasese ave taxi ave upa mai ngo walu e piki mai lau pasese kai city tole en kesu kamo puro ta umai lo el tangata le ya ta umale mantuala ele or kakaran kiri vanga pai ele ona re ko mu ta umai lo el tangata le ya ta umale mai ngo waru piki mo va ku soli or kanga ka mai la kala si taxi o lo fa sia ufanga u malo u langa la e lo ai mako ile wa le si mane a le ngaru le ngaru fa e lo uma online fa mai kala kanga au ke longa sia ka ro ua vango ale se mongu ke a ve se me mama te lo lai mai mo mai si so le te mine mai nga fa mai fa longo ma ka maro pulo ku ka usa o ya o ke fast nga fsiri mai po sa mo mai o fa ku ia o sa mo fa ye ta maro ke ro fo oi e fa mai fsiri ku lo ala ye po la so ka ko ngai sa mo ai fa nga por mai fai sa er kam o ke fast o ke fiele fa mai sui a to ina mal tele noa te alu tele noa moni lava melo te fatoi o kala ngor ka malo ma ia ta lo fa fo ia la auli al mali to ai tele upu mata ai ma mera taxi la ima sa ukala siaka power melelo ma fo fa anga ule lo fa la ufana am kana take you somewhere far Ora mela le tate fai atu. O tamaia. Se e iara kai me na ona tato fai atu. Ora ti ngā tangata. Ma kua ki ngā o ngaka. Ele se pele pelo la utana le fai atu. E foi te loi mori maumi sai tangata le messenger mai tu o le page le taute iai. Please, just tell us. Ka umai le mea le iai ta umai. Ia wha malulu atu. A kupu se mea kamani. Ai kua iai. Fa mole fa le ko ke fa fonga o ke le ka ua kua ya o tou a tonu ha te ua e mawange ai kai ma e va ai ai lava o ya o le mea tau o e si ya tu o lima mena na manino atu lava asiata watolo ne ya so o tu walu taile mato office Queen Street aola le taimi o le malolo o mato lunch no sa le tu ila lo fea tilo fa so fa e a me so te bato sa vani mai nga ho la to ta ile lima fa sa fa ila lo e ta lu ai ni po le ala fa ya wala ngai o kama fo ia e ma o ku pa ai kanga ya ku pa ya sa ya ka wo o tamaia esa ona esa akiro la a moria fisi moria nga mua ne no o le moria nga mua ne o mga edi poki o le fasinga o le fasinga tamai le fafinge o le ri apena fai ala forfolanga e ula kanata mana tau faleanga le fai anga ile a inga le fast ia male mamalu fo le atunu o le poonga se te maita i olona ala fau ala o umana o fola ina yo la o sai melanga ale ne o le sai melanga kupa e jelo la e te ala la moroka uro le kupa i uta yeah right in fact tamali ile na bala au mayana nafi o le wana ta ua mai o le la se o nofo a jelo la tu pai wo la fa e ke ro ko inga fa inga ka ke fa ai o le paule me mo mi aita ua o le pui o ka fiofi e bana ku pai so awa te lua ta fiofia talia unana o maua ya tu ba lua ile mai ia sa fa iloa ia ai futi lo per futingo le rag doll le uno foi lo te fatu ai u so le ka ko vai ia so ia kai mi foi de maua ka ikare e ko inga maku tu lo wale fa fo ma tu atu ile alanga
Ai kos. Matuang. Kangala ya kupai wa ini si abuse. Ele ai. Polala va kupai fa ini si abuse. Never abuse. Ole hari ta ungo le melea pe ata tu avea le melea. Ole. Lawfully self-defense. Ole le mere ka ole smackdown. Fa ingoi mo me fa nga mai pi inga. Ole smackdown. Ia ole mele mo ole fisiri muri. Ai da lu tele ita api. Ole wa tau ma wa tuo. Pe tau wa tata mai sunga tu e pa olona lasi paya inga lea wala ngale pina ta uelan sau no. Ele ka ua la wala nga faianga. Okay. A fa pea. Ole lasi lea which is ia ke au ole tu e pule le malosi ai langa o te ofo ia au ai to e nau le to ia ina ile si lima kausanga luma ngai. Pe au manga kuli ngai lima kausanga. Ai a fa pea e rolu so tangol vateli. Ai te fa le tau wala. Ele to fama le fina ngalo le to ina. Ole afa se e tuangaru, not resign, fa se e step down. E fai matai tai. Ai su yaku se sika ikai. Ole aso luo fina ngalo. E fa alongo kuila e paise sika ikai. Ai fa mata ole afa afai ngofio na ia talia ina ni fa tonunga maseta ita inga se sika ikai. Batu momo ya tupa iso fina ngalo. Mana ia le sile siata a ole tūlanga foi la lia. Ona ole soi fuo tamai atu la epa. Mo ova le valus fulu mon tupu tausanga. I lalo po o iaini tula fono o watatauna na step down all together. Mai le tofinga fa porkiki. Ona olona soi fuo. Ia a fa pia foi la e iei se swinga o le taitainga le leadership a le vaenga whauwhai. O inala la tato i loa i loa le esenga. Is he willing to cooperate i me wha le le iai le lato whawhatui? Is he prepared? E o loo iai le stangata o le a whaatonuina mai a ia? O tūlanga umale na. Loinga e o le tūlanga o le awha se tua ngalu all together mai male tofinga. Ia, tailo e o sia wa una analysis. Pea ngo whai aku a sia kamar whawhonga sa mo i upui ngo mai kawinga langa press conference. Ai sa wela i kua ma whaupunga le whapem sarolong kai muli lea. E le ma whai se kai o nga kula i pea. A le la sa ungi se pāki mo le singo fo inga. No inga o me kau le step down. O le kulanga ia kule epa. E alang kau, langa ia kai le cha pipi. Ele kai lo ele ko kau kule epa la ko ia. So o fa kau inga kule epa kemi langa ia kai. Mai o kai. Nga ke o mia ma fo fongo pa ki ma ka kala ko pa ki. Me nga rinka kukuli epa le ala ma kule epa pe fa. Pe la ma kule epa fa i ka fa longo. Langa ka kero whaangolongo i whinga ngalo isi members o le tapipi. Ao I le mo mai ai ia mafofongo isi members. Le vai mal maro so members. E mo mai akulep. Menga rin ka ua. But once e sui ele ngofo inga rea. Ele koe ka ua kulep. Whaka ua inga risi kai fo. I lo la mangaku mai kau yang kale yang whai. Ai koe follow mai kua long kai munmuri rea. Ele isi kai ma se paki whavalvalea. La umar kai ala hora ko kosa kwali si ngofoing o kemi o ka sa ungi le kai mo le si ngofoing ale so ma no winga tangia mai mo a fai ole ai mali se si tai ya tangia mai le ko e ono fa ma vai le ko fi ai malanga nga ke le kali inga se le fi ngofora kai inga se ai afa pe o winga ola na sau noanga olo na rasi le alo no winga ole a ko fa ka upe fu ile si le paki ole a to fa tau pe mo fa nga se fu le paki mo le si lima tau sanga le nei a o tai la pe le to ina o lo utari to nunga fu o a ulai le li fai le tu le a tau
he will never step down. He will never. O kula epa. Lenga o le same falea onga lea lenga o mai whaakasi ai ma le fionga le sa whaapito. Ia ke aula, they will never, ever, ever. He will never. Nanga sa o ulua. E le kali ainga se sa whai lalo se isi kai inga. That's too low for the man. I longa mawhau. Walava le whaia inga i le pāloka e lava i le maualalo o le levo e kadia kule epa. Asiata, e titilo iai tos fufa ia le lato whawhatui e to a valu le maenga fou ma le to a ono a lato ia iai mua. A whapea lava o ale suanga le vatele ai whapea e dominate le to a valu le nei. E mawhai e to a valu le nga lato leadinga le HRPP. Despite pe fia whamawai, pe fia luese, pe musu. E mawhai e to a valu le wa, that's the legal requirement e mawhai e na acknowledge te vaenga whauwhai. Lea tau? No, e kia, wai e sa oi. Ai le soi kulanga a whape e whai e ko inga se konga whiki a waingi e ruesi. O le makua vai la voli sko sulko. Mai eleison na sao il parlemene le taimile nei. Na paua lo utalitununga. E umalore malolosi o anga kauma whainga i ko kongu la vai o le constitution o la taupanga wha whai. Maana meto tia i tonu i e umaloa. On the moment they step up, paile ko avalu dea. Ma take things further. Manga kua mai fo yore mea lai aloa ia i ko kongu. Ole whoever claims the majority. Ole mea ngā lai au mai fo i re whaavai, le vuinka ko kapisa uma kua i lava. Ko waku loa la i le whonga whikalai le ua iei kai mene ngei. Ia, sa oi lo ma re whawhawhingi o le tifren la ngā. Le ngai mongia, pea ino e toi fo i ana i tala i tua fo i mea tutupu mua. E mongia, e se fo i whako whala inga sunga pari isa iai. O le piua i or kalangoala au mai e kula fongo ma le whaavai. Rua kula malonga fia kai kale e kai mingi. E se lar kanga kare o sa whai mai loa i ngofoa. Ma malo si anga o ngofoa. E le ko e sa o airanga mea le e lako e kai ingi mea wha minority. E le a kongu maybe sa sao kulou. Kako alu i upu sa sao. Maybe sa sao e kai mi o iei fonga whikalai mua sunga pali. A e le ko e wha saoa. Believe you me, e le ko e wha saoa. E le ko wha au o pa au. I angi minority. Ai o aku ko kongu wha pe o la ko e claiming an power. Never ever. So e saola. Mantua foi ia le vaenga fou lea to valu o ia te whaftai. E le toa foi o le to wha i la toni. Wa mantua le amatanga e le mana o to e ina e o le whatautonga. Le ala whapea. Sa iei foi ni se te na inga i to tono la tau whawhatui. Ona e le i mawhaina au maia se tala vale whaunongo fia i loto sui fou ia. E pe e fōringa e wha demand le mai o le tala. E awane i alu se whatautonga. Le la sa tu la ia se tasi foi o toa mwhapea atu. Pule o tō. E le i a maia mātou e mātou i tū mālo. Mau te nofo. E tatauna mātou wōr whātau tō. Show respect to your mātou i tū mālo. O le o whātau tō mātou. Ia, a whaila o le tūlanga le tūla i mai. E mawhai whaila le tō a malu le na whaile la tō whai uma. Mawhai aloa ia se tusi mawhai loa le whongwhetalai. Ua iai swinga i tō tono whawhatu. Ta whewhe, it's gonna be history. I le malotu tō tasio Samoa e tupu le tō i ngā mea. Mai le vaenga le tuangai. Le tuala. Whaingo fie i lava i le tō valu lea.
la tau te holinga lava le vaenga wha fai. Yes. Langa le vaenga wha fai. E le belongs e kangaka skokasi. It belongs to the majority. I must le ngumela for my opposition. A wai le mawhai se ko aongo. O ngā kuri se ko avalu. A whai lau tu whātua, test the water. Lau fionga wha mui ngā. If you claim that you're langa tangata lea. Ia la whātu pēa utala o ka uara fionga ia wha mui ngā kufia. O anga saungoanga I Kaimio Roadshow. E ia nga saungoanga e se mai ai le porokeki. E ia nga saungoanga o ngofia fia ai. In terms of the leadership within ia lako. In terms of paunga o mea ngopikia. A o isi au wadi fo ia nga wai mangkua pe e ke kangoa wha masingo I ngā. Okay, o le ase mea le lei lea kangaka. O le ase mea le lei. O le kele ala risi au vaenga pi e whawha umai rungo kuila epa. Ai bo wa mafuanga o single outinga ia whaumuinga. Langa e isi vaenga nga ngō fia ai. I le kūlanga fo I lea leng kango ka usa au haya kuila epa. Nga kou taxi nga roa whai au. Mangkua lesi roadshow nga renga kango whai le mera nga. Ia wau ia whai au. Yeah. Ole mele nga se ai. So he admitted that. Ala winga la le tate whai atu. O tangata foula nei leo atu. Ia a loko ki kele o kou. Whaumuinga can be the next leader. Ioi. By all means, whaumuinga ka iori o nisi wai pinga pawai o ngai kanga o lesa mai savai. O tuia. Ia pa tentu ia sai mo mua. Ia I ka uia pe o le manga ia le o mai ka o ngi. O whanginga o whaumuinga. O hon ngele ku e kukusa lai ku wharenga nga marauli. E malama li skai kai I wingo li skai kai ku wharenga. Maybe that's a sign. To paima the new restoration for ilele le HRPP. E restore mai se kai kai. Lai ia ilonga I ku wharenga. Lai ia ilonga karikongunga wharenga walanga ia kia waia. Ya o makua e paule kuru ke ro maro si ia papastuinga ronga I ku fa komingisi fa sainga. E ku fa sainga ngai. E oi. Ele nga kia. Mo sa nonga le asiata. Man tua foi le ang navale taule le amai le tato ainga le fast. O le amatanga fo. A tonu la, this is the sign. O se amatanga fo mo le HRPP. Nice. Yeah. Yes. Wai you see baanga o kalango fa pengi I le layer fast. Ale ba le ka kuaro wangi ka mi ka karoinga ka ka fai e fai se ku ngai mangai. A vai lewa manai mantua. E tau te so o lava fina ngaloma manatu moni lava. Mantuan tatu pisa tu lava. O le wingo le numero le valu. New beginning. Amakanga fo. Ngumela o le winga nga ngumela le fakirisiango. Iyo fitu o le ato toa. Na go inga ako ai e fausi inga le ku o le lalolangi nge o le fonga ele. Valu lo amakanga fo. Pa le mia longa valu leo la audi. La audi le mali e toa. Longo winga a faila walanga ile mfenka ko ka ua mai fua tulo e uia o le fast. Man tua mai le saunga le fast. Para mia longa fiku fia me ai fako a tu o le fastinga. Lono winga wa atoa. Na le winga. This is it. O pakile le la ile finga ngalo le tua. E uia ele ia ko mai finga ngalo kai kai. Sau loa inga ua faku inga mai para mia longa valu a makanga fou le la fai oe. Ai sau oi ma le HRPP. O lo au mai ai mase kai mangi kai kokongu. E mawhai o nga kasi o lako finga ngalo. Ile amakanga fou lea. Vai. E uia ile vevela o le paroka I whareaka kasi. Matulanga sai ai. Ia ale utatu vavai masila sila. Ia le utula I mai lava ia faumunga. Langa ka por kalame pe ana fat fo yo tatu. Let's be open minded. Awange I ilo ma fau fa koko ma hika. Le wakuru malo. But let's be open minded. Langa ika ko mo fai isa idi ia vaenga uma.
e mawhaionga ngā ruru e whaakasi ei kai. Le ala watu lai mai whaumuina o papo. O le mana ia o na whina ngalo. I tūlanga i o le sa ilinga o le ame o tonu. Ia, whaopopo mai ei mangisi, ia, lewa e mensiringa tu ia, you know, o lai ai ia e au tima, pe inga veku, ngā kofo mua. A whainga o kousi la fia, sa le ile leide ngā ka inga sa iai. Le oto e vatu o do, maybe, o le yeilo kou whaasingo manga. O le yeilo kou ngā luenga, mo le koe resto inga o le HRPP. Yeah. That's my take. Ia, ai le ia se isong ako ako. Yeah. Fato nei tangata uma. O tātou, e le ai masesi e perfect. E masesi ako ako. E tofu uma na itai ma vaivainga o mahalosianga o i tū lelei, mai tū lelei, mai tū whapena. Le anga uanga o kākong ka ngā kasoifua. Tu pai wa umari tātou taimi la fuatu. Ia, final words. Ia, a me se fōre nei taimi rungo al purkalame. Ia, o sauni atu fo ile weekend. Ia, le lei whaatai siata. Ai le i wha umaina tātou purkalame. Ia, nā se wha umai senga. I se tasi fo i o whai whi auto i ina malolo ina. Le Reverend Elder Lucky Richard Slade. E wā wha mana vaina le atua i a ngā luenga lea tama au auna. Ia, a mai se fōi. Ia o se wha malusi au fōi matau sanga awale le fionga le ali palimia o lo sa ili tonga fiti mai neilo na ngase. Ia, ma whapea fōi whaafitai i pa anga mai le nuu a le tautai ae. Mo mawai fōi se aba no lo whatau baa. Ia e watu ai fōi sina whaasoa i mata upu. Whaafitai le alo whamai fōi li nei tu pā vai vai. Ia ma lo whaafitai tele tupai tu sa fōi o no saununga le tātou por kalame le nevanga le viafi. Ia, whamoe a e le pisi kere le lua por kalame Amerika. Ia ola mo fo nei lao e whaiuma e a whea mai rungo ta manga ia ia e whauaula whi se manga ia e mauala e kupa ia a ia ka kamarai kai ia ona le o lo le o panga vo ile le a makalasi ma morio ai ola tato va inga se panga a se fa mo anga kupa io ia tai mo lo sa rungo por kalame le fiafi but we ala to the weekend fa soi foina soi fua ia o le fa tai nai le tamali fo ia tupa i mo fanua macheta san fa levi e tu se fo i olona sao ia e lungo le tātou purkalame mau fo isi ata mau fo isi whaatupu manatu a li atou Ioi, ia, wale wa hoilanga i hoi kau kua. Ioi. I ngā kare SSIG, ia, alfa wai ngā whoi marama kaka me whole fast. Ia, le lawa wa ako le wha o walanga. Nang kau kua ala i whasalalanga. Ia, whamalo foi. Nei tātou whasisilanga, whamole, o le whamalo e watu le tina le whionga ia ta whau malo, ma le whionga ia to mata tūlua. Ia, le mafuta mai me le pone au se talia, a malo atu ta whau malo, me se foi, le whionga to mata tūlua. Ia, le mafuta mai le sa mato wheloa i mana i olualo. Ia, le sunga Tom, whapepene tunai, ia le ana malanga mai nei tātou ufisa ia whaafta ia tu ni whanga o le fiafi ia ngata leo pasta JT Jang malfretua ia tātou i nai Victorville e ile mata upu na mai teau o le tangata ino ia sililo sio o le tangata leo le tangata e sauinga ruenga whaavaitemi a ua matua whai ma whaasoe sa ma le ngutu leanga i lunga i porkalame al tau te ia wa sen mai la le tangata ia te au ia le ata ia o tangata le suafa ia mana tala mana me fai le foi la ia te au wa o tangata na sau ngaruenga whaavaitemi ia ai ua latu waila ia poangia nga mea nga whaingai ai warua ia ua umai le keli o kurou o korua o le wata o tolo whaila i lango umare taimi
E foi le nganga ele nau tele tau te ele ole aunga le ole prokalame to loa ai a faiso ole tūlanga foi le a ole te saunga ruenga whawhaitaimi ole te saunga ruenga whawhaitaimi to inga tangata foi la lea se i watu whalelei o i runga na vasifo ma ua kau foi nga e pusi ngofo e kere ka kaunga e koe saungi nga ruenga whawhaitaimi e te ngutu leanga i le sunga le afionga de pale mia whaali lo fie poto mautala io e tau vale aiva i moso ia oe ma tūlanga ia ma video e matanga ia ai si kolopore keiso oe io si e vatu ai lunga o tau ia ngaro whawhaitaimi le tau te wa uma le tau te whaia le tūlanga lea o le tau whapaitau le whainga malo ai tau te le ma fau ma ngafa le lei ia vanoa le lei wo tau maua ai atili na fai pe o tu fai tau video ngai ka sen mai fo i tangata i lungo a wall of so tainga na tau te whaia ia ele leile mai ona avela ele pasi le o il siaki la wa mio ma malau kuleanga malau lo vale tai o le tunu a o le te saula lo por kala meia ia o te langona foi a tonu e se taimi te ua mo se feilo inga ale tai ma o tou ia nga nga fa vai taimi ia po le fionga foi le minister e taua le fai ma pasi le mingiska wala ngole wodi ia ke le ngu kuleanga mai ole au wadi le fa maong ia ngei le waku ale waku fai kai ko rua ia e waku sa mo o fa le ko mai o tangata mua na le tele na fai tala le ma le anga i fua le ole au fai nga ruenga fa vai kai o lai nga lu le lava lato io o tala e masania ile tunu ale atu ole lango mate tasi e nga ke fa ale anga inga ri suau longo winga e kaunga eu ese lang maki kulo kaunga eu ese ama ia inisi tamaiti o lae o mai sa o e fia ngadu lui ar me ale ka ko ole sauno nga ruenga fa vai kai mi wai loa wa saule fa maongi ma wai ko rua mama wa ko wa faile fale sa mo ma fale ka vale ama talo le na pe fai tala ma fa mai langa o lo wa fu ma lo wa ya e ia le ole o isi foi tangata ia wo va ia tu tele na fai tala le atu o kango so o ma ko kele o tangata le o mai mo no fo mau ki ai kai ko ru ja mo ai o mai ngo fo mau ke nge la lo ma e ka le si la lo ma ngai kanga kai la lo le la pe a mata na fai tala lo ma foi la fai kala ai ta u pe na fai atu a u mai fai le so enga ma fai ma mori le yo la to fo fai ngaruenga su elele wa ka uvale ai fo nga ruenga mana fa fenga ia e fa tilia mo vai so fo nga o mafia o fale ye nei fu fo nga ne o le fiafi ia ai o le aso soifua e te walunga ile nei fiafi tato por kalame o le ato nga le fitus fu ma le fatu sanga o le fionga i le sui mamalu e fionga ia por to fale ngo ma tu honorable ale vena ale o le minister lango o le every mix kali la ko inga so fo maloloina minister lango so fo maloloina pe yo so fo fikalai le so fo fikalai a se mo ko sia ki mela o le ka mo ri tele la tonga lo fitu su mar fatu sanga honorable ale vena ale Mr. Nogan Famanuia le tua. Le aso soifua mo si o mātou ta māpeleina ale vena ale a.k.a. Mr. Yes Can. Ano whangia e le atua di si aso ma tausanga e tele mo lau soifua. E ui o lo maua oe, ta mai ngase o le tino ai vi ia le tua i le malosi o lo o ia fua i pea i aso uma mo lau soifua. Alo whanga, ma whaamonianga, mai lau whanau i New Zealand, ia ata, mativa, whaasili o ma ua alo whaanga mo oe tama mai ia Lowana, po Lowana, and tu ua wato, semo bali tele, mai mangele i au kilani. Ia masi ka paki mo rea soifu or koinga. Happy 74th birthday. Sorry. Wow. Kai. Ioi. He rai marosi a ko maro. Kai. Ia. Te yatu. Amuri tele fa popo ir fa maro longa le tua.
ia te o el tama ia ale vena ale le si tatou fasisilanga siva ainga fasti au kilani mo woma pa anga uma le tatou ainga fasti au kilani so mai tatou fia fatasi i le poa taiao tomorrow lo sutalale fale no foanga Manhattan po le tuisa mau Manhattan in Dominion Road le utosi sila mai Mount Roscoe la so taiao i le ale taimi a fole lima i le afi a mai laupanga a mai laupaanga a ve sa olu to lua ia o te aru se ma se panga se si te u pase mea mu se mea ia ole fa fianga le na fa un ole vai yaso ia te le lope ini si tato wa to e vatu tasia ia Wellington ne foi Wellington le so taiao le fa sa onga le tato address Cutlers Entertainment by Porerua ya na o na sa o mai si vai nga na on to fa sa o tu tatu address le na mo le fianga le so taiao taimi masani ya lo sutala le fale ya aso taiao ne ngalo June in ile tauta ya e te patasi sevens tournament 2025 championship taito fitu pa wale o mela Afrika ya maka ngor ka ko ko fiku ya te lo misa po na o te o ele tu lango le tatu wa draw ele aso taiao ya mo le sila mai fo yo le tatu wa tunu ya ai afa pe le ai ya lava tu lunga tatu wa draw pe afa pe te fie lo po ai tonu na ta alo le aso taiao ya la afa me ia tu lunga mo nei taimi ia te sila mai ai ta longa mo le aso taiao ya ole amare tua fie fa ilo atu tato major sponsor le ele ma i de ka por kala me ngola sua ole pool A o ia ile te patasi ole PPE vayala asa PPE pe ka ke pronouncing or pape PPE vayala ia mare au malosia loto fanga ole pool B lau mo so oi mai si omu uso satalo male is it Matt Newell Lowly? Matt Newell. Yeah. Ole Pool C, Coconut Production Tamoli, Pia Maroon, yeah, male aulo na lua le tepatasi. O ingala lua au tepatasi lua. Pool D, Laumua tu mua mayefenga Marist Rugby Club, yeah, male au Samusu. Yeah, lono wingala ole taimi e tātou tālonga na ua watulunga i la soa taheao tā o le valu ia tā alo mua ai tala malai ele te patasi male au mai loto whanga ia so o ai lau mo so oi mai si umu male au le Matt Newell mai lau lii ia so o tuai male tālonga le Coconut Production Tamoli ia male au le te patasi lua ia mai so le lau mua tu mua mai a whenga male au mai sa musu ia ole afa lua sura te leiva na ta alo ai le PPE vayala ia male au ia to hero le round 2 lono winga pe afa faingo fie ta le valu le taiao amata mo o tole na e Samoa ia ale fo ise me fai le aso taiao ai vai ai malai sa musu e fa tonu inai ia le tulanga foi o le talonga ia ai e maua i lunga o le tātou te ia e live mai le sports tala noa ai mai se o le tātou lunga o pokalami a le tau te ia mai le tai au whaako oko a le leia ia le pukoko kai au la iyo ave ese mai fui o kako ma fau mai kele o le vevesi por kiki mangai mau mea ai se i whaeva ia ma le whaafte le tātou associate sponsor Island Grind whale ainga ia tātou Utah tia Bishop ia mai se fo le tattoo company le ngata ilea ia o le uso fa pele le Polynesian market si o moa ma le faletua minona na i Utah ia fa pe fo i le uso au de le fionga fo mi na ma faletua Rita o le tattoo Pacifica Link ina i Melepone ma moli fa malo fa dai ina inisia o Sa Maria ngale lei ia ono inisia o Sa Maria le to wana ngale lei fo le tattoo tournament le le fia manga o e tau la tu swafa e ngā lulu le mea lilo
ai whaamanuia mai fo iei le tua, ai mo moli atu lau whaamalo ma lau whaafitetele. Ia te outou e tusa fo i o le tou wanga le lei. Lea umawhai ona whaasala lau tu sa o whaamoe le asoa tai au. Ia, mara whaasala lau ngawhai usalolonga le nu pele le tātou whaamoe o salonga. Ia, peia ona avatu fo i te mi umo le nei vai aso, awana ingalo, ia le tātou whaamoe lea whaamoe mole. A fifio atu matala au atu le aso tai au. Ia wale whaamoe pei ona tā ua i lunga. Ia, nei le fiafi, tāo le ono. Le ole a waluai e moli mawina le Codger ia le ataua ia e avanoa ale ini vai tau ia ta se moli mawina Codger Day ia ale the Word Ministry Church e lalo fa malu uma lea i ekalesi ese fa ia lai le fiafine ia ono vala udia ia le lau mo fa le lupe foi va ese ia ono lo isa mo le fionga de tete fono ia fa ia ma le fai lau tusi e fai masui o le lau mua ia alai te tala ale avanoa mo tatou mo ke lo se fiafianga fo ia o le asisi la mai foi mai mo mai a me se foi alo ma fa nau ma le ekalesia ia o le e was suatu Godfather ia le rope ke wai lo uma foi ka mai kingange ia tawarunga le por kala le mai ngona fiafi alofa tele mo o tou fai malie le weekend. And go the Broncos. The Broncos. Go the Broncos. Yeah. Happy birthday, Dwayne. And go the... I think the Melbourne's playing tonight. Yeah. Langa le wo mai kako Melbourne fans. Okay, alofa fo ile lango se uso ya al Pacific Link fa muina. Ai mai se uso ya fa aufo Chevik. Ia maska uso ma ia Elvis. Yeah. Yeah, mangai. Melbourne. Yeah. Melbourne Storm. Mole toi foi malo fa anga lo fa telet. Yeah. O lo wakari i ongi longa sanga fo. Sorry. Alo fa ku Dwayne ma lo grandson ya Damon Jr. Yeah, hello. Oi alu wa longa kari fa maka ka. Alo le fa fa ma ya watch papa. E ka vela ka fasin ka por kala me fa babysitter. Ya fa babysitter. E fa ngongo fore le ka maiki. Yeah. Happy birthday Dwayne Dwayne. Fia ka usanga Dwayne. Fa su morban. Yeah. Fa pega fo nation. Yeah, le na. Yeah, lo fa. Yeah, manisia so soifua wo misi fa mu tele. Tato fa mavai asiata le atawa. Tato fira ila sofua soifua mai manuia.